O te whiwhi po i e whaatalofa mo wholo whantu i lau mai moanga sa mo i le vanga o le fiafi. E na ua lua ma le afa minuti o te ene le tu la wha he le taimia mantou ia o te ronei ia po mantou i ni usila nei. I le oso mai e o le malulu e oe. Suinga o le tau ai o sau whafuase ia ma le malulu whaatalofa mo wholo whantu. Ia ma o whatu lima whawhei loai. I lo tau pa ia ma lo tau ma malu sa moa. I le reia fifi o le aso lua. Aso se furu pre whao le masina o me lua fe lua se furu ma le wha. I le tautua wha awau. Whapupoga foi. Ia o le unanga le Blue TV. A baisi o le rei porokalame o le tauta ia e whaiva o lo tātou watunu. Mai tiute o ngā luenga sa whita i tunga iai lo tau pa ia ma lo tau ma malu. Ma lo le whaatoatoa, ma lo le ngā lulue, ma lo le tauatai, ma lo le tautua. Tautua i ainga o nuu e kālesia, tautua ma lo, tautua atu nuu. Ia e mese fo le tautua la vai e whaaloto i whale po le are whaingoanga o lau kaukua. Ma lo atu. Ma lo whai o le whaiva o upu ai tua vao o Samoa. Ia e whaifo i seu ngā lupe whamau a tongia o se seu walanga tila. Ua whapulou le tua lima, ua whamalo whai o le whaiva. E oe, le yaso, malo whai o le whaiva. Ua langa tila le lofa o le tua. Ia ua tu lima tutula foi. No nanga le lei. Ia ua o le ua tātou oa i whareseu. Ia ua tātou musa i whongaa, ua tātou militino. I le anga le lei, ma tau tau na suafa pa ia. Le mea leo te fia whaitalofa. E o ia foi. Ia o le swing o le tau e tele o lo whiangai nisi ma ngase to tu ngā o mai i o ele apurupurusia o tō whanga ma le tautau lia o le whala ma le whalaifu wa Samoa e nisi lava fo i o lo mauta ngase ma whaata o tolia lava i malu mauta malawa a ele ave se ale fia i le atua o folo whala ia mo whaata alofa ia ma whaatu lima whawhei loai. E le rei aso mātango fie ia mātou i New Zealand, me se si o mātou pitonu i au kilani saute. Ata alo whātua i le rei vanga o le afi. E le toi amatari o le tātou tautua. Ia o le abukou vai wala varkou sisira mai wa maila o Seahawks. Ioi, rau sia o sikafu le o le Seahawks. Si tau tali e fo i le te langona lava ia o swinga o fo i o le tau o iai ia me se fo. Ia o le tele a fo o le vai le o le whainga o ofu. Walanga i isi tūlanga whapena. Po le umiana no nofo i New Zealand, Australia, Amerika, whea tunu malu lu o le kelope. Ia pe maasangi arking. Ia ia taimi te wha tala lea i lo le whainga o lava matūlanga uma ia. Ai mese fo, i o le kele i o le mausiama. Iyo. O angi siama o ro pipisi ringi kaimi. O angi si ama o loo wa umatu le tau whaafefer COVID lan tauia. Ia wa umatu lava e ia o le ae kapisa soro mai isi aturu. O ia mako ngiusila le ae e wha mapu e mai ama wha malo si au mai lea le whaile kui o le COVID. A ore si la kui le ua tele amato o le tui o le fulu. Iyo e. Amare o le ae kua inga fulu. A o le angoa i o le mori si ama. Iyo e. Eila matamana o siama e tau o le se kau o ngosa i mai o e se o tōwhina e se fōleni e le kauria de Seahawks kai e unkind ai e whai atu lau tala e isi siama i e matua e ke Viking o e vai se siama Viking wa ma ingi siama e o mai whakangaka vo i awa o le tele na male no i o le siama le tupu te mini o le meo le siama Vikingo e iai ka mo siama e o mai au i o pu isu vatu whafonga le atunu e iai siama e o mai o i o pu karinga ia e iai fo i siama e o mai o i o mata ai la makamanga sia. Ai la masiamanga yo mai kaya oi. Ai me siara pe or kai mo le ingi kupi. Ya o ka ko wa langa ese ma ku ai nga furu sai ai. Fa mai o le furu eu. Alanga o pu ya manga ngana o fea nga e mai nga ku ai nga furu a o i vo se fo mai.
na ia whaingoina. Mai ole ia wai pau ale furu ka ke lo e ka ika ole furu pipisi e pipisi o pipisi ia e alu fa mai e mar menga ka ole furu eu o ani anga ole me ta ole furu eu o angia ngianga re ko inga furu tatu tata no wa ole tau te fa ta lo fa ma tatu fa tu lima o ani anga o ata mi tonu ole aso e tupu ele mele ole furu eu se ke fai aku le foi la maka nga lo loko ma fo fo nga le fa ko aka ko mata tatu por kalami ia e ai male e ile si furu ngo fa longo ai sa moa po ma ko e sak pa ke ngo fa longo ai fa mai o furu song song o ke re por furu song song por furu fong fong male ano ia o le mau furu ia o le tala ia pui lo saunga le mu e oi wala nga e pepesi e va e umangia nga rua kala ngoa malesi e u mai longa kua ai ke fa longa kua kale e ke mo se me fa penga le nga o le mafu nga na ya le e pepesi fa ma e pepesi solo io o le si vai la mele tau fai tete ara mele o le tala noa tanga ta voile le tala noa te le pisi fa ua so le fai la ukala e isi function ngo MCA no walo MCA sole wa umangi la wa mau ave ngi la o mic le mic sa MCA kangola mau ave ro fai fa fianga le si wa ngala o fa fia mai atu ngai le e fe ia ka ngaka MC la ko fa sana la ngama ia la tu ka king palau me me tuola ia o le fata mala o kango ave le mic sa fa nganga o MC totally ia mango waru ko kiki se fudu mingu ke su lima mingu ke o ha ka mare le mic ma la ri chara bene bla bla lo ila io ma elo ai wo to e mai la le mic ia te wo to e fo i mai sole e re ipa ile le wala ki o so fa au ka fa ku nga sole su su mare mic wa e o ni me fa penga sole ta sile na vai nga e tele na fe pasia ia me yo siama ai ka kia ia tanto io tuli ko fa pengi o ka e pe o le pala o le e jere o le mangongi e se mai na tamana o manongi o le te tala no o le susu io e kasila le vai nga e ta a foi mo le tulanga le ile health and safety mo le saunga le mu taula valanga o nei vai tau ta tu ia wa filo ngia ma wa tele mo meo o tulanga e faaleanga ile kasa e poluta ile ia ole le mafuanga foi lana o tele ina tau a fainga ngo fie fo to telo le tulo o yo le ia o kalango aku o ngor kulanga o le mau fulu ia ai o te tau na fai so tui o le fulu tui pui ma ko kuinga kui masangi la vai ia ma tulanga fa pena ia ai tau ala foi mo le to tele se kinge po se kamanga fa taro fatu io mana tu le ave fa le la upasi ke wala vea sesi ai o te fa talo fa te fiafe mai so fa fitai ia au na le tua la wa makausu nga fongo e kale si sa mo io la o to ai tau nu ia tu no avela ia o kale ka ngo kavala o mai ia ka singa mena nga o fa nga o mai le sesi ai o la wanga solo le fon tele e malua ia o le nei fu tau sanga o suna fongo i masania o le kaimi vo ilange o le matua to tele a vo i o pisingisi mangai fale ainga company laiti ia o le a manuia io e to tele o ila to usu fono atu ma atu io a taisia ia e mama la vai ngai le ngama ia uskafu ai ole a tele ai fo i mare tūlanga fo i lele ole au se i ako i kongo se tātou te rou. Fa talo fa tu la fa fianga inga umba a fa pe ole ke usu fongo a ole te mafuta mai sa mo ne fia fiu telo i lopo e mafuta mai tau te ya e po se taimi fo ole ne fia te mai mo mai lango ko akele o a wo fa fi au malua a po fa fi au e fakasa
ese le fia le nei porkalame io e mawai le ata tulanga uma ia e mawai fo inisi o tatou tala le mana ia io le nei fo ia fiafi ia ma tulanga fa pena alanga le sela o kala ngo fa e mai le mic e maula ko ko fa pengile mai toli o susu mai o e wala kiro lo ngu e maka susu ku le afare a vele va ve ora solonga mai le tisi io e o waru su e solo mai se me ka u ia le tūlanga fa pena. Le ire o se fia ingo ai o le tūlanga i le health and safety. O le mea la lea. A one e toi a vela o Mike Oil MC a velis kanga kasi kofu ar ka kamalanga Mike. Ia a umala ia le ia ona. Iyo. E tau fia mai e fo i le tūlanga o vaenga fa pena. Iyo. Ai le ire o se kengi. Ai e mafu e mafi tele la tātou to e ngaskaili lea. Kama fu ile ke loa walanga yelis kangaka e loa la e vadia mai le un kore mai wa te vetu e ya le sifa ale popoi e yo e ngofo e vai ku ro foi wa fa ya si uminga karakalango mai sifa le kua po sifa le kua sia o wa ma kua la e ke nga kalango ngai fa le kua mai kama ka ipipi ya le mai nga uma e vai le osso MC ya fa ana me ko ke ora le nga fa penga wala nga ye se fa penga ri e se le fie fa karikingi io tutti fa talitini mana tu foi la le taimi le ole sautina oka ngileia so vali lo huku wai e se pe ka iro foi le valinga o le fali Petu tu sama ese le first coat. Ia umala ia pe kau omi o lele. Pe omi. Ia alwa tula i o second coat. Ia umma second coat. Saul kamanga le pese pengi. Ioi. Ia kuma pese pengi. Ia sawaila ia le pe kosi e pe fa alo mai i luma. Ia le kele. Mana tuala. Le ala wa saurola ma le fale tua po o se ko o se awa o se ki a kongo ai mau sai ke le la mo ko inga maku ku fo i le ke le ko mi kere ka le sia na ya wa fo ila ka ka kala pe sa ungo ala me ngi o fare ku ki a kongo fare ku o fare ku wa la io e pikopo e ele si fare kuanga o te mana tua ma toro lotu i pesenga ya so kere ka ua kore wa roka ke va ai fa yo illa o va long kwa kala ngola pi o te ale venga ora un mo ya la kwa o te tula ya tu male ange va ila ya ile o songa mor kamanga e pa o ma e o so mer kama mo nga fa ala va me la mo mai ke ye longa ya inga ki rola la ukala nga umma mori maur ki nga le bai ki sa mori mau nga umma mori mau ai vai dar kau malu ko ri skui iyo na no tu rola io to ina wale mori mau vo ile le umma mo le unga sa o me fenga mai e ka mai role unga e ka ua yo ngi poka la me va tu ima ai ore mai a fa pe o la lo i yang ura ia ye fe ngai mo lo male pe usa fa pengi ai un e pipi vai ai le si o mai ke la ko ya pi mai ya o te ai la marka manga la ku lo ai lo se tinana mo le o matua pipi i vali lo ngutu mai la ku lo ngo mai ya o te tu la que fiola wa vea ngai mai mo me kuri ia ilo wo langa lama nenga ya lena e ke ia de mo e sa is ke pon kanga mai ku fa mai sa o ai lau kama ya nga wa aka wa ne wa ke wa fa mai bui ai bo mo foi kai va foi ngai lo ile po o me nga fa lava yaso a talo fa tu ai ile nei a viafi o fea la vale te maua mai ile nei tau tuama nei au nanga o fea fo ile te maua mai lo leo o ngai au tala ia o te fie fai atu fa atai oi le ai a fu ai ona oi e ka ke kari oi i o fa pia fu o fa kusa o i mai fu ia fai mai sau par kala fa ke ya mai er voi fai sau post dunga mai fa pia i
lo ke fua vali la un ko gang ki o fu ya o ko to la leanga ia talo fatwai a fa pe lo e ta fa o mai ni usila nei o ma wo le nei ia le tina ya tau e o malanga mai fo i Samoa tau si fo o tanga vaia tita ia me se fo yo le to fa vai malaya siata soma io e male la to fo au malanga to ma wo fo ono le tu o le malo ia ai ona o le fato atatu tala no fo ia vi langa le o le tua stai fo mo stai me fe sei puki a talo fatu i se uso ia peleti tio mai talo fai tasi la le kanga kai fie u le maki wa kama pepese io ai mai se ala le wadi i e kelinga o malonga usu se pese a i o tava ai tu fo ila le wadi pepese i le a fa kai ka inga la o ka vai ku se kai pese o le kelinga fa papa ki u me le siko kili e li foro se kai pese fa kai ka inga po to fanga a po e o malonga pese to fanga se mike ia po ai a fo i po rapen a karima ai va ai ki nganga le yo or kai me ka nga faise kala le ngi me le MC Dr. Tua e ki nganga le kai nga o se kai me faise kala ai nga nga pese ole yo ole usunga le pese le ai le ki ai la se ya wa a wa yo ngi le usunga ke nga se ke nga to fanga ai fo de fai me ke le mas ngin kan usu ia ka ke vai ko pipi io le mai ki fo ai le ki ku se peila vari la un ai le ki ai ai nga fatu le pese a ke vai la le fe punga ko le wadi MC ka mo pele ki ma le wadi e to me so pati tele amai sa pati ala fu ele kai nga ho o se kai mie ka kaunga i fo ile mai ala nga fo ilanga o le vai ku nga e o le vai ku nga le ye maka ukia nga i me alofa maua fua ye wa mai ia ke ia le o ka vai ku o riska kai masangi o vai o fia fa me dia ora ko ingo ko o papu ora ko inga o ko po so le e fia querer ka malo e malo nga pese se io ngai ke nge ki fo ngai po nai ta mai ta i fo i le mic mo ya nga le fa mai le fa pe ia le fa pe le o fa iti e malo o so si remix io e malo ala o le fa sanga merka piango e la o so remix e fa mai le se fe sa ukala io nga wale mangula felesi ya mic le ya na umala ya la ngi foi ko ingo ko po wa ma ku ai le la wale ora ko ma ya mai se pati tele lova ni na mo se tasi fo yo o afa fine ma tama fa wa ma ku wa ipp ya le mic la unkula ko ese de ola io fa apea ko inga ia ke de mawa apea ka mai ke de mawa fa le ia I la ko MC ia u ole ia esa o lisi ko inga ia a fa fo ina le paua le onio mato wa no ai mawa ai a fa fo ina le paua le o sino o wa no ai mawa ia ole a fo le mela ala ingo fa pela a talo fa tu ia o ula mala e mo tatu ma o fa me ka fo le sia io o to fo itina le fai le MC o to te to lua ma yele me alofa le tua io e la to te MC au ngi ya via fu ya me e mai lo e fai ku ko mano ia maro ro le ya maro ro le ya le ya ka o me asia kara o me le ke fio so ke MC esa o isi ko inga mato esa o si makoko isko inga fai au ya mako so pakia wa ku ngai runga ko inga wa le vanga wa introduce mai le fai launga ia tu fatasi o to o ta to o le sa vali o le upu le tu o le tau o le mai I le sunga la u le ka o ku le fe le swa fala ngai ro u mai fo ia pati mai tu fatasi o to ia mo sunga le fa fia ngai la a mai ro marka malo ale nga la a mai nga o sa fa ya ka fa o sion ko ru nga la marka malo ku fa pe ngi mam kir so ala paki
kia kanga. E ke paku ka maro. Ai koe musu mai long ko ru ai man ko fuka la mai o ka forong ko ru. E kirok. Ai musu mai long ko ru ai la o mangingo va ia ar fi au. Mai ai pe ngi mai ma ko po dia. Ai fa mai kara long ko ru. Sweet. Va pe nga. Sweet. Usala ngale fa pe ngal me la ki dia va ia ka maro ar fi au. Koe fa pula ko ala fa mai long ko ru. Sweet. Aka mar fi au mai karo fai si o to ru. Ia fa to sau nei ai ona uta fale fu to vala au meu fia kisi. Aur kala la musu mai long ko ru. Short and sweet. Iyo, kuso la fa manga kume varkua. Please, short and sweet. Ai ngapa wana mele le kau kiri aku ba ayer ko inga. Pi no wis ngane. Nga kuar kamano ma akai do mo ka fa mai. Talo fai si o to rua. Fa to sa vali nei mai ona uta fa ala fu to vala au mai ufia gisi. Ole makua yoki. Tasile awala. Tasile awala yoki ai me o fiso ta inga. Kau kua nga o fa fingi. Tu lo wati na ma fa de tu matusi. Ai va ia ko ala se ele va or kamalo. Awe ke ko fa na vela. Au ai paula le o me mo. O le ke ko vala au ko nga short and sweet. Pa wana me ala pa wana me ala va ai me ki di kau ki li ar kamalo. No ngowinga. A per kamalo. Oi vai lai fa pe mai. Kiss. Ya me ala nai mo. Ole atalo fai fi awala nge fu apo le ar kala mai ia. Talo fai si o to lua. Fa to sau nei ai ona au ta fa la to ngengo mai fia kisi. Pa munu ya tua so fu ma so fa nau. Ka fiolai se o kilo ko kasi se fa ngau le le na mai I o le so fa nau po le so fu la toanga. O le varu mar fitu tu sanga. Ia ile so. Ia o le tina ia Cecilia R. Lamb. Wishing our dearest mother, Cecilia R. Lamb, a happy 87th birthday today. Thanks our Heavenly Father and give glory to Him for His unconditional love and protection upon you daily, especially your good health and strength. We thank you for your care, support, and love throughout the years. Mom, we love you dearly and we pray for many more blessings so we cherish every moment of our lives. Alofanga mai lau whanau, ainga ini usila nei, ia mātunu umamau and your lovely daughter, Nolene and Mulipola Aleki from Mission Bay. Ia, toi whapopo toi malo whaanga, mai a siata Mulipola Club, me le tau te iai. Ia te oele tina. Cecilia le rei vaenga o le fiafi valu se furu ma le fitu te usanga. Wow. Ma eu leanga le lei o lo tātou ma taisili le langi. Iyo. Tatotur malolonga. Iyo. Tatotur malolonga. Ele umame il fai au ko fai. Tatotur malolonga. A foi mai. Fa au tātou programe. Au talia il tātou fa tanonga. Ia le rei taimi o le a fiafi. O le au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o le whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo I le niu loa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. A wāu sa moa mai lava I le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Pa o le tolo na fau sele ai le la. Seia pa ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai o na papae o na tupua ma o na papa whasau, tu lo wia sa moa. Ai whatalofa ma whawheilo I atu I le whita whawhonga le atunu. Pa pia wō ma au mea mai,
ai mai se ainga uma i Samoa matunu i fafo. O le nei mitanga ruenga metutisi pitonu uta i satu paitea nei. Pai ia lava lea i le su Samoa le oi ia tavu i mga su. Papea fo i tapa au. Malu tapa au le whano papea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mitanga ruenga metutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. Awa tapua inga masau dinga uma i lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whalelei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e mamawhati munga. E lo fia ai le lauwhanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o le tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei kānesia. Se i whatino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. Mo saunia foi ala tele vavave fa te konolosi nei o po. E sa ili ai ma fa tino ai nga ruenga. E so tau au ma le lango fa tasi o lana fa nau. Mo so se fa moe o fe au ma tala le o tatu tua. Ai matou te fa tai fo lau ma fa lolo ma au. Ne yo o ia lo falta ma lo to apisa. Fa ngata o le maa ele tau la ia. Mātou te tūtū pito vao ma mātou tālia lupe o mau i sau fina ngalo fuateifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. La so wa au ma fola. Ma so ma au e ala i se selengi. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai tele. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo a nailo le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whātasi. E ala i lo o tau a au whawai. Whātasi masa mātou ngā luenga whātau wa. A wāle wha moe mo le whi au matala leia le tua. Ia soi fua ma ia manuia.
Patile ua afatoru le tu live file le joe tali mai ai o le tatou por club o le tau tai. E le vanga o le afi o le isi asa soifua le ne o te lo nei tonu lava. Ia asa soifua o nei tina ma tutua le masanga le fuisa o tu na tu la sona dafi. Ia o te lo la tu e vatu le afi le nei. O alo fanga ma famurianga o le antoanga o le valsu mo le fitu tu sanga o ila ua nei. Ia o tina o le matutua foi. O whaanimo o lufale maia en vao siliva o lufale maia. O vai to muli i sa vai. Kenge o leu a mea asa. O lua sui vai o le tua i tutonu o lo tātou a inga whapea mafutanga ma whanau. Ma o lua a inga i pele i ati o lua. Whamuri e tele le tua i lo o lua soifua wa vea ma whataita inga le lei. Ma whamanu yanga i ate i matou ma tūpulanga whaiae o lo tātou a inga. We love and appreciate you always. Alo whaanga mai ainga uma o whanau, ma whanau o whanau i Samoa. Ni usila nei au se talia Amerika, ma Amerika Samoa. Ai whasirisiri ai, lua tua ngane, ia seu manu whangai sasa. O le lua uso ia fialupe senia, whanau a Taito and Serafina. Ia o whangai ka kasio, ia en ai fimalie whapea le antinganga tapua i en fofonga male whanau. Ia, lo whaanga fo i mali tamaitai a sina maitai i maia i lungo le tātou porukalame. Me se fo i au nei, whamanuia tua i le valu se fulu ma le fitu. Ia, tausanga o tina mātutua. Ia, po olo mātutua i oe. Ia, awa fo i ia le atuanga o lo la sa soifua i le aso. E ki lole me manga ia te au le ia nei tinane. Ia wai, e o mailo runga kako porukalame. Ia wa uki ngā umai fo i ai. I oe. Ole whaatita inga ole mana ia te au. O whaamanu ianga le tua ilo la soifua. E le ngaka o ku maupea le malolosi. Tu maupea le soifua maloloina. E me se fo fōlinga i o latino. Ia, ai me se fo i o e peia antangia mai o loo lata fo i le la ua no fo ai. I o balanga i isi maasanga e uma e ngau mama o ale me o yeile si ala kalaka lesi. Ia e whaftai whamurianga fo i ale whanau ma ainga. A o lela wa uloa inga i lea iari o kenge o mātou. Ia o mātou laulua ma le tua fo i o palauli ia ma sa tupaitea. O le laulua e uso le lei. Tu lau tupu anga ia o nuu nei. O la whaitau wā. O palauli maua palauli o la whaitupaitea. O sa tupaitea. E maua la lea fuaia na maua le whaalanginga lea mātou e tau o le laulua. O le laulua wa sirienga. Ioe. Lea la nono winga la. E tutu sa mātou me whai. E tasi a fo i mātou. Ioe. A tupune mei palauli. E o mai i asiata. Ioe. Se ei fo i tala luma a wale no nofo. Ea ale to ono ma to o vailoa. E whapenga fo i la o i me whai sa tupaitea i wharikoi. Ioe. Watu e mauale pou e se ei ai ia le o mata wha o autanga vaia. Ia ofiso fo i ma se o manu whangai. Ia o langa aia fo i ma le ta auso. Ia ele mātou nā vāno nofo ma tūlanga whapena. Whamanu ia tuai la le aso soifua. O nei tua anei po nei tina fo. Ia i lungo le prokalame ale tātou Blue TV o le tautaiai. Fatalo whantu to tele o taulungo le. Nei prokalame wo mapaanga mamai. Ia nisi fo yo ilantou i taalonga o le to tele i o tamali. E whaila ukala. O le to tele i o tamali ese. O le umawhaiona tātou ai filo le nei fo i tautua ma le nei prokalame. E le ngata ilea. O nisi sa whai ma ave fua. Lo tātou watunu o ilakapi. Le masani o te vai atunga mata mai ia ele o ale so ale fionga taulangi ia tole afoa po va fuanga limi tole afoa ia o kalolo fo i mai lanto uma lava o ni wo mama ele nei fo i proklame to atele fo i o fo i le fionga peseta fa matuainu la matone i oe o le to atele i lanto mata mai fo i ma onisi ele komeni ia ai o te loa le lei wa amato feilo
ia o lae mai mo mai ma tala no mai fa talo fa tu fo inisi fo I pe o le fionga ia le malu se mostiti ma le tele lavo o tamatalo ia wala nga o kama io tole fo enti ma umua ia pe o nga yo uso kai fo se ma tu por kala me o talonga ia ka fe fo ile le finga o o kama wa le malu la au ale blues ai ele a fa ina le a talo fa tu inisi o tele lavo o to ia a te fu wale ta ua tu lo suafa me tulanga o te fa pe ono o le shout out wale ava tu se ia ai o le telefo ia o taimi ia ono tulanga le nau ina ia fa nga solo va nga o tatou purukala me manisi o tatou issues o le ala le ia e mafu ai fo ona tatou ona tau misi atu ia te oe ia au ia o tou suafa manisi fo io ona si fo io lo tatou feilo ai o wo mamai ale nei purukala me ia ai wa avea le ngai purukala me ma wala tatou te mafutai wa avele nei por kala me mare nei foi tau tua ma awala tatou te o isi kangaka ora ukala mongia ma tua io uma sangia ia ilunga I tatou io e ui tatele I feilo ai I le tino ma fe va ai ai fa fekaia e te meli mai o tali atu e meli me foi lesi taimi ai lau tango tu atu le lima matua le okay po le love you know o lau fa ai lo ilo le na ia te oe o le matua I o fia lava ia ma ufa fetaia ia le tūlanga fo I lau lango sua I le nei por kalame nisi fo I o lo fa solo mai ia manatu ma nisi o finangalo I tua I le tanto messenger ma tala no mai issues ma vanga fa pena o lea lava tau te awa iatu o lea lava tatou te awa iatu I tatou issues ma tūlanga o nisi o ia o tau I loa fo ia o mala o fai por kalame te loa a fai wa umina muri ta ia maile nei tautua ia o a ufu ia le o sitangata pa o a mauso ioi le wingo le tala ia na ia tato ifo inisi au mai ni ala tau tala itua ai o te tau mawhai lava tau sa ili atili ma wao mai ia tele ni fa mao ni anga e ma tua fo ila si fa kula ukara le ona tato ma amata tato fa soa ole kele o isi kangaka ua avea tau faaleanga tele lunga o le Facebook social media ma vaenga ua o latou pui ai le ingoa le tau le leia o nei o latou ainga ia ua avea fo'i ma vaenga o whaafenga ka ai ma whaaunga tai ni o latou manatu o kau make sense la ukana le whaiak o le toa tele o tangata o lo latou loto o malava o le tau sailinga o le ami o tonu mane nei mane maumea o lo kupungi le anga e sa o le tala le uso le na mawhaasoa na fi le uso ya mau e ofo ia kiau I know some of ngai kangaka isi tangata ia langolongo sua le HRPP I know o laua o senda lato fisosoani a ngai I le kau fisosoani I le case lea it's not because was I la toutan I la toutan tununga mai ele o fa pe wasu ia I maku paki ai kasi ale mea asia tai ma toute nau mai ma ko ke ioe uma ma ko ke lango su el fa maung io ia mea pauanga ioe su el fa maung anga fa pe au sisi mea e va ko faingi campaign mangi me fa penga ele ai la ele avea matou tupi ai paule mvaenga o matou va ia tu ma matou fa longo atu I talatalanga ta itasi mai tangata nei ese foi ioi ma eu foi le o kia o le loko la ko ia la na e afu ai ona ai o isi foi la tangata soli ola olangi informations la ngofo malako ia o kangi informations la ngofo malato e isi leo o lo o ngā lulu le kaimini ngai fo leo ua malo mai ua le wha wina po ua wha vai po ua forced to resign po ua kukuli fo e au ngoa mangi mafua anga kakau le ko ngeki uma mai ma au mai pieces o le puzzles le la tau te au mai a wha maunga ma mea lava o le fiafile nei fa tula utala le talia la umalo na o fa yatu ile so na nafi e fa tala no nei fa ilma fa tala no nga male ato fa ya li o fa tau malama iyo
peitaina na office o tai atu i Samoa. Me se foi wompa angale tautai ai na maua sa o mai lau informations mai lo ia i Samoa o lo tau ava meina ia cases nei na o latou talo sangaina mai ai asiata malia mai lo fina ngalo o le fai fo i o le matou loto atu i le nau i le e kahua ia mai se o lau porokalame o se tasi o porokalame ua manino ma whaailoa i le atunu mea ua tutupu ma mea o lea i le o mawhainga whaailoa peitai ua avea ma vaenga ua matua maunga i lunga le whaafeinga ka o cases o loo whianga ia mese le vaa ma leo leo. Yes. O le alalalea. Ia ua umanatu ai. Ia o le a sefe uma ia nai nisi o. Ngai koke ua kousi le fia fui sa mua lau fai whaakalanguanga. Iyo ai. O au te le mana o e sause tangata i lunga o la porokalame. Ai ke le manga o e vange uma mai fafo mea lai ka kaunga i lua. O tau mo mai. Au te iloa fo yo au tau nunga le nei porokalame. E tau te io e ina le ave o mata upu nei mo tau io e ina. Le preserve o nisi information se more court. E sa kala. As much as il tatou nau tai fo ise imakua i vange umama i fafo po o fea de ka oko ai le whaalilo lilo ma nei mea. Ia ai ua talo sanga mai foi. Ia nai e lo ia i Samoa ma le komiti foi. O lo o tau ma whaia re suenga o le ame tonu. O le mea ua kula i mai ei kuaku. Ia na au tau te re tau tau atua. O te langona ua avea vaenga nei ma mea ele ngaka o le maunga i lungo ngisi vaenga e whaia i morianga leo leo. O le maua ai manisi o vaenga la tau te tari ai. Maua i mangisi o awala la tau te. O tau mō mai. Ia o le anganga le na. Ioi. Wa u whaia tua. Ia o te iloa fo e malu ave whale o tu. Langa tau te sirafia. A u whailoa ku lo se kes o le a. Ia se vanga ua. Wa koe kolopo mai e kes tua mai ma mea whapena. O no te manu fo ia u tātou. Ia ai au te langona. Tau te maua tau te malama fo. Whai fo ila o le tūlanga le. Ia ua matua ia umalie fo iai. Mwalanga a maliu mai wa saungi asi tulo wa makwa saungi as ko ingoli oe e maliu mai fo i toi fai fa au le ma fa tatanuanga. Ia ana wa tau loa wo ma pa anga tau te iai. O le tau fai fesili. Ele aia ma se alo fo i pe kau kami. E vange uma mai ia i lunga vanga. Langa o te mana o yo tau iloa mea ia. Yes, remember o le mātou le apito la aui ana media. Ioi, ke le pe yo fai fesili a isi. Ngai ko ke o ke le kau fai kua. Ma ua fo ile ava noa. Ua mo fo ile ava noa e whaatara noa ia nisi. Mana ia whaftai ia. Alofa fo ai and all of yous. Tafa fono ti. So o ke lea o tau ia ko mengi mai ma. Thank you very much for understanding. Ioi, tatou respect fo ile latou no mai a mese fo. So, ai se whea koe la ukala lea. O share mai ia nisi o whaatara noanga. Sa estasio fasala lau ma le fionga minister. Minister o leo. Whaftai. Ia ngai sa o le ia o kou isi fesili ang o kou. You know. Mai mau pe ang whaape fesili ngia ina fesili. But, one thing o ke kausa o aku ia te o tau. O le ala fo ilea la inga kou sila mai e tau leo to e fio. Mai si e fionga se minister o leo. Leanga wa e sira fia mo uloa fo ile tu ai ngā tali le tali o isi whawhika audi o koko mo mele wingo lau tala ia leanga e iri fesidi ele i fesidi ngia e yoi ele sunga le whafesidi lenga whaia le whaatarnonga ele i fesidi ngia le fesidi fo ilele pe wha mao ngia o le fionga le mingiska leana tu e whai maia le whaatununga i le komisina e koe molia li o yang su enga yang umanga fai lenga la ko mali li uma yai ele i fai fesidi nga ia male ngoa ia o mau fesidi ango ai ka ko mo fai ia ai u yo lea o le ale a fai no te lo foi e matua no fo fale sa tu ya ma ayo to fina ngalo sa mo ele fa ai la uma lo ka lo le lima join mai e il tatu officer o to tango au le sunga le lo ia ya sauni sereni. Ia o le lau o malia mai e sunga loia se i sumai.
ia mana ia foi la le tala noa inisi o mata upu ai misi a foi la le kulanga le va ai atu fa foi ia matou ni usele nei ia ma te pa tu foi fa tu sai na inisi o tulanga tau i le tula fono ia o le wingala na awala ko ke pole e la wi a foi arka ko io le tatou lo ia le o le atu sumai ia le sunga ia sauni se le ni o le talia por tale lima join mai ai i il tatou ofisa e fio marka ko ofisa ia ona fai foi la ia le o tatou ia o ko fa fo foi la ia le ai makua i vange a foi ka mai ki o le mo ia nisi fo yo mata upu o le a fea ia i le ma fa tele noanga ma le sunga i le lo ia ai o manatu o le update le na o le vaenga o matua tapu mai lava e o ai nisi o mata upu le ngai pe va tangia mai o le au vaku ai rungo tau te iai ia ua tele ai fo ina vaenga ua kele ai vaenga mau ai manatu o lisi vaenga ai okay tatou foi mai la ia le i le tulanga le o issues ai le ka ofia i la lo ia fa so ai o toto mo mai e le tau fia la le tute ia io le ngai o le tute lava io asia tai ia o le longo puia li i mato e fa manatu ma au vatu ma au mai na o mau fa fatala o le lava tau fa sa koneti samo ai sa o mau la informations mai na po e o foi nei le tai au e fa pe mai o le sa fa ia se le vala wina o le peiola o le sunga ia Samuelu i le so i lunga i le Supreme Court mana tua foi o lunga i le Supreme Court le ia i le special hearing lea mana tua foi o le peiola hearing ia le lo loma i le aso se fulu fitu o le peiola le na mana tu langa foi le sa fai lunga i le whaamasinonga maualalo le foi e ave te tonu le talo sanga e whaase ese ia le fionga le whaamasino ia talasa e se mai la le peio le nga ai ai le apili o le sa ave i lunga i le Supreme Court po le whaamasinonga maualunga o le ala i tau talia wana mauala o informations mai sa moa o nei o ngei lea nga o te iloa ele o iloa malava fo i nisi mari to atele iyo ele o iloa e was ever ayo ia na o le tatou e wila o lea ele i whaapea o te lolonga lai in progress lava le fufuanga le nei taimi po le lava ia ai e na ona o whaapea nantu talo si ia walanga o le talo sanga le avatu ele tamaita ilo ia o lo tu mo sunga Samuelu masiona fale tu opsione to lua o le karo sanga le fia vaku fa mole ko fionga i fa msingo mau lunga ua fia au mai i kuala u client mua ua matua solia ona ia fa vai iyo e ma o constitutional rights ua matua o ia lava o ngor kulanga le o savali le farmasinga o kaufia lua ua fia au mai la u client i tua malona to a lua se i fa ka pengai la matou finauga ma tapenapenaga o le keisi le fai le asolua se fulu ia manatua foi o le keisi le fai le asolua se fulu le tulaʻi ai Samuelu o se ona toʻalua ia sivai e tulaʻi ai le tofā iā li o faatau malama o io le leoleo lea faamalōlō le tumau e tulaʻi ai foʻi ma le afioga i le faipule iā fepuleaʻi fai matasuʻa e tulaʻi ai ma le tamaitaʻi o Lise Marie Smith ko alima lelei ia i latou lea e tutulaʻi i le aso lua se fulu o le masina lenei o le keisi lanaga o le keisi i tuuaʻiga ia e molia ai e leoleo a o le vaega lea na maua laʻu informations mai lea se lea e taumafai le aso lenei e ui e leo iloa uma le toʻatē le lava ma isi o media i tonu o sio tatou atunuu a le iloa ko le media i fafu o le tulaga i le Supreme Court pei o lapia leanga koe pe inga apili e yanga ilunga ina ua te ena e le whaamasinoga maua lalo o lea lava fo i whakarikari e naona o whaasoa atu Samoa ia e silafia e maise au kou i Samoa e maise asio tātou watunu o loo e papa au mai Samoa awa o mākou ia kungu i whafo o le makua i mana malama pei o le ao le vaava ia tu ma le sirisila atua a tangata Samoa ia tunu i whafo i isi usia ma whaafikauri ai o te iloa
o le tele o tātou i Samoa e mese o nei tamama tina inu i tua. E leo malama i mei e kukupu. E leo malama. E oi. O le alala ngā a yeise vahenga o te whaavitai. Whaavitai a uia. I le atua e mese fo le tātou au unanga. E longo pui ali i e tuailo tau pa ia malo tau mamaru. O mea ngā ngai e kukupu a eise o kako town area ia pia. I kako kaulanga. O le tele la ia. O le mau apili e le ngata o whaamsinonga mau alalo. A o whaamsinonga maurunga la. Ioe. O le afionga i whaamsino le sa le tau ava meina le Supreme Court. O le na maua maisia u informations. O le fionga ia li antau Daryl Clark. Ioe. Le ana te tau aveina la le vaenga lea. I le whaamsinonga mawalunga mana tua, this is the Supreme Court, in which a kaulu e manguia. Yeah, e override mai kama ia kamalaiki. Ai mana tua mai fo. Mana tua mai fo i Samoa malau whaafonga maua. O le ale mafuaanga le ua afia umai ngai kangaka. O le mafuaanga, ona o le tama sa sau e whailanga moli mau. Inga ua kausu e leo. Sesi e moli mau. I le whaalawelawe sa tupu i vaitele. O le ale whaalawelawe sa tupu i vaitele. Na so ai e se tangata ave whaata mala. Se talavou po se ka maikiki. A onga le NUS. Ma o mai lo na soifua. Ki ai au kafole au warakele. Ai sola. O le whaamakalanga whaafaingo fia nga. Se fia kula ukala lea. E iri tangata na maa whaasoa. Ai whamailanga kala. Ai whaamakala a maua ngei la ngei mea. O le ase mea o ngā saa moa e maua. Ia. Mo i hala ukala leu te whai atu. E eisi tangata saa maa whaasoa. Ai whamailana tala asiata. Ma ngai ai ar maka upulanga o le ke kau e lauarunga ke kau la mua ia o e maka upulea. Pa kaifo. Ai o la ofisiti. Fai ngei la le kapisa o le akungu umar suenga. Ai mauar kangaka lea. O le ase mea sa moa e maua i lea mea. Ia. Kangoa o e pingi mai singa hau kariru. O le kalangar kaka. O ke. Famai. O le ala se mea, ia a maua ngeri wha maongi, pala. E sui ai, le kau soi fuanga. E sui ai, ia, o le finga ngalonga se tasi o tangata na matala nua. Fama ia, ai wha amaka fo ila o kako kapisa. A o fia iai le a inga e angar ka mai kiki lea. Nei wana sau noa tangata lea mwhapea mai. Awalo po mongi anga so wakari. Molewa ngo kangoe. Molewa ngo fayaku ya awa yangi ko episai si pepe ala wo kir kama. Mo iala ukala. Mo iala utala li fayat. Tulo. Ya o fuila ke ila ufalong. E matua te iala ufalong. Upumonia. Yes. Ngamakwa ke iala ufalong. The only thing that came to my mind, o le upule e whainga kāngala ngonga i le si le mea e le o ia ia. E whainga kākele, nga e la ngonga inga, se mea e le i kupu ia oi. O kukau mo mai. Ia tea, ai kes o le kalide nga, o le whawhika audi. O si tangata si ana ma ia ai ngoke i foi le o fapia wow o lo winga o la utala onga o le fisili lai sau fa mai po le ala le mea sa mo e mo wai pe a mo ngiri kanga kale anga so a ia ka mikiki le e ise me le ia sa mo e mo mai ia ia no tau mawhai ai tali.
no tau mawhai ai tali. Leanga o tua atu. O tua atu o le tanga. E ta pipi. Yes. O si tangata sa mawhaasoa. E HRPP, e makua HRPP ya. Ai lelei ma mafukanga. E lelei. Ai, o la ukala la nga whai ai. O whaia. O la mata upulea. E ave ese e o kako whai nga whaaporkiki. Ave ese. Ave ese o kako. Yes, a whai tau te whinau mai po le alanga o le epe e stand ia asiata ile fast. O ke langolango whai nga malo, yes. So se whaasala laua se whakura ukala lea. So se whaasala laua e whamai o ye kurva. Whaangkungurua pelo. Le lau whai e pepelo o le makua sifi o kuruku. Yes. E whaaforinga. Le ai o le kiuke. O le mātou tiute ma le ngā ruenga. Mātou te. O le ngā ruenga. O le kiuke. O koukou mō mai. O le saonga le ngā o le mea. O le mātou tiute wha-media. E ke kilo I kue lua. Ale ko ai ya oe a ia wharekanga kalawa ia your own personal self. You have a party. E ke saporinga. E sa ola ukala. Yes. Aua le ola pelo. Ioi. Aua le ola pelo. E penga. E lewo ufai atu walanga. E nana ufai atu la. E toi foi mai ai le whaake le mākarakarangoanga le. Wale tau I le mali tātou taimi. Le fo tau nuu tātou malo. O whaakula ia lea I siuso lea. O le mea o ngā a le atu nuu a sa moa e maua I pe a maua le mea lea. O le mea o ngā. O le a lea e ka ofi ai le corruption ko kongo sa moa. O le mea ngā. O le mea o ngā ngā. Lea nga a maua loa, pe a whai e sa o ar kangaka lea e masalomia. O le fo sa wai, o re kangaka lea, e ai sa. Yes. O re kangaka lava lea nga a fia lea masalomia. E ai sa. O re kangaka lava lea masalomia. Nga kau pure pulea. E fasioki, ia mingiska. O le ala nga ko inga mea. O le ala nga fisidi. O le asika ko mea o nga a maua. Ia a whai o e mafau matatou mafau mea o nga o le mea ai. Se o le mea nga whāua e kofio e sau. O le mea ngei o le mangawa ma le mea ai ma me maua. O mea nga whāua ai kofi. Ma le tua fo I le whai atu la utala. Le whai akusa o hala ukala. O le upu ai a ka uanga waa. O le kangaka anga waa, makaka popoko, makangaka aka mamai. Ola fie se la wafi kongo sa moa wakeli. Ka ilo fo ia kangaka e kukula I merke mingi pe kukusa isi mau le mausa o kangaka ia ele I waku o le ata mamai ia toi popoto. A o le ese esenga le iai ua fiu e su en kangaka wha maungi. O le ala le mele le ia sa moe maua le melea. Ai mo o to uma fo ile fesidi wa ukiloa. O le fo eke ngofo mai o ele si le ke fesidi. Ai se ale mea ua pisa umi ele ngei mea maa. Mua, lea ngai le I o ia oe pe ongo o lea unu ngari I se me ka o se o kios ka mai kiki ai su e mafuanga. E whainga ka nga e langona ina, langona whaale matua ua oti se tamaititi se wha lave lave. Ai le I maua so nga kaui po so nga kali. E whainga ka langa langonga umai kako le mea laenga o ai le skangaka. E oi, e whainga ka? Whainga kākete. Lua. E le ai se ao ngā e whamai ai e kaungofie se soifuanga. E le ai se ao ngā e whamai ai e a māmea uma. Ai ua whaaleanga inga uma e whala au whaasa inga e le maruanga ma le aisa mawhau o ko walo makako whangau. Kasiranga mea ngwhaira au whaasoa. Ngō whaku. Whafonga mai fo ila se whatura utala lea. O nge ya mea kau ke ngau wai whamai wā waka unga kāre soifuanga. E le ngā o sa moa. A lea nga sa unga ngere mingi ska o kupe. Lea la nga unga whaatala nol mingi ska o kupe. Se sau se I kari whesiria. Po le haa kongur popo nga kia po oi sa moa. E alanga leu te loa.
O le mautau avele le avele ita pipi kai mingi o le la jo anava le o le nau e fa se inga ma fau fau nga o kangaka fa mai o lai o isa mo welcome to New Zealand a fa ye maua so kai me ke sa wa New Zealand e kasi ale aso e va ai le struggle ngai fa nga uma manga yo ai ngai New Zealand nga e ngofo ale mai mapu mai fa pe o ka e se matua pik struggle New Zealand la ko ya. Yes. Ai se fai aku la ukala lea. Awa e ka ngoe ku uloloko lau whako whala inga. Ma ku umamau. O au. O ke le popole le kupulanga o anga ngafi. Ai ka kou ke popole le kupulanga o lumangai. Leanga o le mafua anga e afua e se asea. Ngai wa ai nkanga ka makukua. E se asea nkanga ka makukua e fie karangoa lumana. E se asea nkanga ka makukua kulou. E fia kala ngoa ingi me fai mo le lumangai mafua i sea. Leanga ile ko yengi ola ko lumangai. The only thing e kala ngoa i kanga ka makukua nga o le past. Why? Leanga nga pawanga o le life lai ai nga o mea o rukuangai. O ka maiki makupulanga lalo vaua never ever e kala ngoa ngisi le kuangai. Why? Leanga ile ai ngi ola ko kuangai they don't have past. Paua la le popolenga, e popoleanga i le lumanga i mafua i sea, there's a bright and a massive and a big future lying ahead. E ka kau foi la, tātou le newa aveo ni mātua mangi kai le ngai kaimi, worry le lumanga. Ka kou learn mai le kuangai, popole le lumanga. But please do something now. O ngei lai fai ele mera nga. Le ala le winga o la utala le uta fai atu. Langa le uka kala kua le mele. Ka kua kuron manolonga. O le ala winga o le tala. O le ase mea ka ua sa moe mo mai. Oka. Ala le waka loka ka mai kiri ngā oi. Ale le wafa malosi e o ai ngai ka mai kengi ki. Whako avalu e ka usanga o le skinki kinga nga su e ai. Piki e kangaka. Aver kangaka le po. E whako a mawara e kangi kai i lunga na makawhanga i ngā kaia e o vaiala. Nga kukupu ngā mea mua. O ko va ia ko le sau o me ke ngeki ngai maua le isa o so fa ia kwa ele koe misi se ken kiki kupulanga o maua o so fa inga le isa o ko va ia ko le kulanga o le rate male alu le kulanga o fa karikangi kulowa anga ngana o le o ke kala ngoa ku le anga o a we feru wa ia masangi nga lu isa moa o le fo yo ke kala ngoa ku le anga I know o ke ro fa kuangi kala. Ma believe you me o ngai ko ke mori mau uma me au ko ngai sa mo me se fo initial matanga ru nga leo o le fa fika uri le uma ro sir kai mingi o le kule inga o fora au fa sainga o le sirila o le ase me ka ua sa mo mai pe a ki ngai al melia o le aka sefe mai ko fa nga o lu mangai o le aka sefe mai fa nga wa ko fa nga ma sefe mai lea sefe mai fa nga ula iki kulowa e mana ia le matu ngana fa fengo fie sefe mai fa nga ula iki sefe mai le leon kai ko rua ai fa nga sefe mai lea ia ile o fai me ngale uma o nga sefe mai lea ile ka video leo pe a o kingi e makua sefe mai lea ile fa ko makua e rupu le lola e sefe o mama ia pe aka ko wo kau ai kanga ka ye fai meangi kau ai fa pui o me ngale la sefe ia ole ala lea o ngā o lea mea. Ia ala aga ko popole ngā ole mea ai. Kau ora soifuanga manga e whakau ngofie mea. Ai a kau ngofie la ai uma e ngā wasa vadivani mea lea ka mai kiki. Ke leo mea e afia. I can talk all day through until tonight. O ai si mea ole a afia i mea i e whala au whasa inga. Walanga ole fight le fight kaimingi. Ole fight against corruptions. Some corrupted leaders. E iei kai ona makua corrupta. Some. Kai o makangaruenga, whaurulunga o makangaruenga. A whai waka loka mai whaangisi o whaurulunga o makangaruenga o ngare aisa. Aisa aifia e alenga wha mai kau ke mumusu e su ele ami o kong. I ele lau kangoe. A whai ele maria ele example le lo whau. I ele lau koe wakua kelele. Lau koe unga i loloko o kurisi. Langa reka kuria tala le ma whaasoa le masi o uso le whamai. O le a se mea manguia sa moe mo ia mea ko ke kapisai. A se ruma ngai o sa moe mo. Ia lela ukango koe karakala. A whai o le ale ango i whangau la iki. Male alu o le whala au whasainga lela alu.
Ia la tatou o I meo whainga no. Ia wa o kou, o makai whai upu, o makai whai kura whongo. Ko ki lo oko. E ku lei wha asuka loa le aisa I Kongo Samoa. Ma le maruanga, ma nisi a ko kein o a uma isi fwala au whasainga. O nga o alo whaile ia au tau matai po le pule. E le ko iai se au manga maskau le a maskinki kia. Yes. E le ko iai se kia ia au kou mang kou whaiunga. Le au kango e pre-warn aku. Le au kango e valo I aku le melea. Ia. E ki whai aku, e ki whaasanga koe whaasala. Ia. E ki whaasanga koe whaasala kaure le a kaure le au marifu kulo wasa mo. Excuse my straight language and pure language whamun moli. Langa le fia avaku le fia mo moli e koe sa vadi le. E kau whaasanga sanga koe o kengia ia kaure le a lai over. Lai over le aisa. E ki kau whaasanga sanga koe ai kurunga whaari I aru ule ala sau tongi ei oi. Yes. E le popole. Wafoi, ia o angi whaasalanga e loka ku ngeire ai aisa. Ai koe kakala mai kai au. Langa la wai loa tangata. E le uminga e alu e kuringi au mea yuka I ka whainga ka po kangu malala ia mea. E fia foi kilo ia nga maua mai le. E fia foi kilo ia nga maua e la ukama foi le kango import mai kai custom. Ah, ko kilo o koure maa li o le mea lena. Danga leu te tala noa. I talk through experience. E nganga ufa yaku. Le anga o taimi o le correction si a mātou ni usila. E yaila ia meo koses ma mea whapenga mo le mea o le tau o le alcohol and drug awareness. E kei loa aila le calculations o ngei mea ma le worth o mea whapengei e street value. O lea la o ke kalango aku. Ai sa ia sa maua le nga importa ku le ngora o kamale le wakuri ai uma e nga whaasala nga re kolu wafi. Penalize nga re kolu wafi le kupe le nga whaasala. Ai ko kisir fia sa mo. O le street value o kiro o kalama ia o kiro kalama ia nga importa ku le ringa. E laka le milionga. Yes. E laka I le milionga for your informations. A o le ale au whainga le kua inga ko akele o ka maiki e lea ngai maulu maami o vā lea ma ngā oi ai. Oka eongo sa moa tu loua sa moa sika mai ia ngai ko kei roa le upu e whaakusa iai kako sia kako sa moa sika mai aku ngua. Ioi. Ele mianga kulei e kamai a mea ile awara kele kulei. Ia e ko vai aku ia waluma awaluma ma umanga ma mea uma. Ia. Wa amaka ka whapenga. E nala na ufa iatu. E ongo le peki ai le vangu ngofo lea au kou le nguu. E whai aku e au kou ali ima whai pule ma au kou o pure nguu. E whai aku rkala. Ai aru whapapa merwhanga. Mafua I se a. Ia orkaringa leo ke wakua. O se rumanga ira ngā o Samoa le kausu e le anga lele au vai ki uka kope yukonga. Ia matulanga whapena. Taluai. O leo watau nu mai la umaro. Iyo. A wase e arka ko whasoa. Le anga mana e peno whaiatu. E ia isi le pule mangafa ngafa. E mafua mai o ke lofo o si usosia. O se whato whala inga la iai. Ai wa avea ar whaaporokiki o ngei mea. It's all politics mind. Langa fo ila HRPP la saunu mafaufau. Awa anga whaapea fo ila e longa mafaufau nga ke io inga e le o se kanga kai influenced by politics. E nga ke lango e whaapea mai makua whai le mera nga. Se I kau ai le au la lafi. Wa ole me tupu, e to e tupu, e le irope umanga soar kama si vaenga lai o, ai whasanga mai soa se kama sesi, ia uma so soa kwa ilo mare fasioki kulo, wa o me whapenga. Tator marolonga. A foi mai. Whawheloa e songa re ilo ia sauni. I runga o le tātou, porkala mera tau teia e ne vanga o whiawhi. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.
Ai o te ia saina ta pua whanua o tu pua sao Samoa. O le anta o toia le lafia lalo o paia o Samoa o le atunu tofi. A wai le aise tufunga whaafia lima mai ea. Na te toi ato fuli ina wha le atoa o mamalu. Vai vanu ma le tifatoa. A wā o Samoa o le atunu tofi e le taliola pe talatau pe o tonga. O le fale foi ua so o taiao lo na atuao mai tulutulu i tau. Tulou. Ta o to ia wha maene le tairo loto i to o le motu saa. Tama mtua, te nane le usonga atu mua mapule. Pa ia mai le one le uftia i le tai sama. Au wha nae lupe le la, se ia pa ia le one sina o na whanua. I lona tai ula, e na ua ifo, le tau lau mea, a o ala le mafua li i lau wha sausaunga Samoa. Tu lou na lava. Ai wali lifa nei pau o le fale tautu o manaia. Au te whai tete, ma lie ai, ma au seu, ma lupe o le foanga. Ma au whatu lou i le fio o lau fionga i le au mamalu o le malo. Tuto tasi o Samoa lau fionga i le tuia ana, tuima le lifano, va le toa swa lau vi le lua, ma lau masiofo. Tu lou fo i le fio o le sui o le fono o sui tofia, ma lou fale tua. Lau fionga le ma mero pati, tu lau le fio o lau fionga le tamaitai pa le mia, ma lau ka peneta. Fa pia fo i le fio o lau fionga le fonga fitalai, ma le pale mene o Samoa. Tu lau na foi, le tafatolu fa taua ngai o le whainga malo. Tu lau le su o lau sunga i le taitai fono, e ka le sia ke risiano so fatasi i Samoa. Ai le whangaloina fo i le paia, i le ainga sa le vi, so se fata fai taulanga, o lo whanono manu matatalo ina ia sa mai manuia mo Samoa. O pa ia na o ainga matama, o tama fo i ma ainga, le usonga i atu mua mapule i tu au ma la taua, ainga i le taima le vaa o foneti. Ai tai nane fo i pa ia whaatao to oto o le motu i sai, wale a fia o sua ma le vai whanua, fo mai tu langi sa ole masale au mua, ma le lau niu na sai lua. Ai tai nane fo i pa ia, o le motu sa wale a fia o whale tui ma to o le whale ula ai tei nane la au na motasi ma upu le manua tele ai ave ia le nei a vanoa ma tau te wha sila tuai le ava ma le wha alo tele te tauai le wha moe o le nei nuu o si ufanga i whale la tai ala i lana sa ili ngā tupe i le mātou tau sala online mo le fia wha mai aina o la mātou whale a o ngā fau o lo fau si aina nei ai le ngata i lea o le fia whaatoto ngaina wā se ano whale mo alo ma whanau o le nei nuu. Ua le toe saunga le mū, le whale a onga tuai, ma le nofoanga o lo iai. Ono o swinga ma ele ale o le tau. Wā whaina ngō fia i le sami mamala whale nātura. O le nei wha moe o le a whaataunuina i le aso whareile, lua se fulu whao me, lua afe lua wha, i le itu lai se fulu ma le lua i le aoli, i le valu i le pō. O le tangi a le pū mate i le fia maua se fisosoani. Ua le mā fo i le mativa. Ua mātou talo sanga ina ai sa o tau fisosoani e ala i lau foai. Ma lau a ao mā fola i tūpu matamali. Tāma whanau uma le a fio anga o si ufanga fale la tai. Le paia lava leo le tolu ma le la au na fausia. O le paia lava leo i le ainga taua ana ma le la tūtama whapea le mamalu i a fale la tai. I so se tafo le lalolangi. O loo e maua mai ai le nei whaase la launga. Ma tau wala au atu foi, ma le whaalo alo, i wō mae ma sani ma paanga le nei nuu, a whiwhio mai ma tala mai a ao, tātou patipatia le wha moe o le nei nuu. O upu lava e whai, so se Israelu, o whea lava e au mawai, e susu e lava le wha malama mai e sila mai i lau nuu. A o la le tusi, e sili le manuia o le na te foai, i lo le na te talia. Manuia tele lo tau alo whaiva i o tau wala uina o whenga iai. Wha manuia le atua i la o tau foai. Sai nia e le tolu ma le lau na fausia. Le perestene ma le komiti o whengai ma le ngai luenga. Whaafitai.
Taimi o le watile ua lua se fulu minuti o te nei tu la lima ele taimi o mantou ni usile rei te fifia fai loa tole o mōna mafisa o ta inga. So ngale li lo ia. Eo he au le lei tala vou fai le toa lua ma le whanau. Ia au ma lofo ia ua masani longo le tātou programa le whiawhi peno fai atu wha marurua tu. Wa le isi tātou wha tala noanga ma sā moa na tu eloloma. Le ala o mo le no ma sunga le lo ia sauni se le ni lungo le tatou programa o le tau ia. Ia wa fo inisio ma tau pu fa lau tele ek feo lo la ngai maka upu ma issues ia la mafia. Ai momo. Ia happy belated Mother's Day. Ia lo sunga le lo ia me se fo nei vanga o fiafi. Ia fa talo fa fo i lau to fa siata fa pe fo i le fa fonga anga a siata to tunu I tupu mai ngā tai leo faltua ma tausi sa wao ma o luma ngata foi lea o malosi o nuu ma mai kalesia a whapito foi le whatalo whai o ona pai ale atua o loo nātou no manu o wāia si o tātou o tunu ma se manu ia mo alo ma whanau sa mua mo lumanai ia malosi fua I lau tō whā vai malai Ukou vai a kori ipe nga kaupisi le aso sao tina fua ilo. Tau vai a tupe ke over excited. Fo ile pe o se pe na ave tina ea mai le aso sao tina. Ia, mantua foi pawale o le aso fai mai isi tau te whai fe au tina. Ia o le aso o sa o mau sao tina. Tau ona... No inga lau aso sao mai te whai fe au tina. Kuka. Kuka. E kau pei fo ila ka mo mau di e ka malo wo te ia to lon na fiele lotua mau ia so sa ona o le whainga o kuka tina. Ui o le ia e lea whaina fo ilea. Io e sili ona taua good to see you. E te tau mai, la tau loa. Io e nei nisi fo io maenga wo mana tuate. Sa ili so fina ngalo ia misi fo tamata upo le afia. E ke kau mai o leu ke whaasoa, I lungo le porukalame. Ia, se tasi fo io, o maa whaasoa, ma se tasi fo io, o so. Io e. Na ia fesiling ia ai, ia uma whaapea mai. I le nei lava mata upu lau walunga, upa tapisa I nei. Le hit and run lava lea I Samoa. E wha maila marisau noanga fo ia si auso. O lau fesili. O maua ngai la le kanga kulo ngaso anga si kamai kiki lea po o ai lava. O lea se mea o ngā sa mua maua mai lea mea. Ai wha mai walu mai le taimi. Ia o tele o lola po ile alu le kaimi wa mana tua o lai le o ango wa le fai ma whakula kala ele o tala noa mai a le fionga tamai tai pāle mia manisi ma le whainga malo. A le la sa ulu fisili asi uso. Walu mai le kaimi a ia o le kaunga kāra soi fuanga I sa mua. Io e, ma whaingi si mea ese mai ngai lole. Ia wa ana whapea o hao le matua o le tamititi lea le ua maliu. Ana so o tali I le ua maliu. Whapea I se whaale whapea. Mua le vango o whai iaku uia kaki ia o lau haru si o wakari ia o le pole fuopo inga soa. O le ala se rumana I toi foi mai lai lau whawesili lau sunga wa o lau sunga o le loia. E se rumanga I o kausa moa I le mele le pisai nei a mise le ua afia I mana inisi o ai le mingiska o whaatoanga e o fo I le whaipule. O lea ua tu ua ia umai le nei mata upu whape o ni mea tau pule ma whawhau. Whaftai a asiata mo le whawasili. Tā ua I o le mata upu le te tau la ngafo. Ia te au le o le mea mua o le whainga mā loa Samoa o se whainga mā loa sa ele upu Whaperitania, we adopt sa tatou au mai le Westminster system. Ia, tate whio e su ele whasamoa le Westminster system. Ai o whasamoa whaingofie. Sa au mai le whainga malo le whatemokarasi le e iai Peritania, Amerika. O le mafuanga lai ona o ta ua le vaenga. Ona o I le lai ona whata ua le palmini. I la tō lo whaia tu la fono. O le mafuanga fo I lai ona whata ua le palmini ma le sauwha inga I la tō lo whaia tu la fono. Ana le ai nei le Westminster system.
O lona winga la ua tātou iai le atunu ufo i lea whai mai lata se oli. Fe pisa ai. I. Ua sa ili le maso mea Mm. e tā ua i o tātou tangata ona malama how we come about to become a democratic country. Mm. Ona o i le whau ai tū la whono e tutu sai le tangata mau o loa, ma le tangata lima vai. Mali. O tū la whono fo i le whaapito au ngawha mo se si te lea tamau ainga. Mm. E wa ai mau lalo i leo iai se tamau ainga. Mm. O le winga lao la uia whamatalanga, pe ona whaasiri lau sunga. A whaapeo yeini manatu whaapeo nisi i winga fo i nei unresolved cases, criminal cases i Samoa. Se au maila se whaataita inga i atunu upeo New Zealand, Amerika, Australia. A matunu ia e rule le lau te whamamalu o le rule of law. They will never close a murder case, regardless polale umi. Mali. E le mawhai ona lātou, le ofisa leo, e le mawhai na lātou tapunia, se i longa lava ua maua. A whapeni o Samoa stama i atu nuu lai titi. A se ame o whaingatā ai ona sue. A se ame o whaingatā ai ona whaise susuenga. Se i o toe alua lai tua le autu o lo whafasiri. E se lumana i o Samoa i le suenga o le case lea. Yes, e lumana i o Samoa. Ei. Le alala o tango nei whamatala lumana i o Samoa. O le tupe a Samoa, e le eise value i atu nuu i whafo. Se i longa lava, ua tātou whamamalu democratic system. E te wa ai la the connections is our trade, our currency. It's because o le respect e atu nuu i whafo. O tātou o le atu nuu o le tau te whamamalu o le rule of law. A e tango nei la e whaile whataita inga ana i a Lucia. Lucia o sesi fo i atu nuu e le leile tamau a inga. They are wealthy. O le ale value o le ruble a Lucia le temine. It's less than zero. Kangola ku wa e pola ngu mele less than zero. It's nothing. It's you. O le mele fa ila utala. A o ni na le mamalu le fa mamalu o tu la fono le fa email pale mene. O le saini ai le o le malo ma avea ma tu la fono le mataita ina ile tunu. In the future, we will become a country worse than North Korea, worse than Russia. Because o le a ma sangia le va ai tangata ia tātou ia i lātou ia whaitu la whono. Politicians, e le wha pēr tu maua i pēr i lātou nei i tofi. Mali. E iai ona a va ai le system e o le tenu le elections, e ona ola ia lea talusanga i electors. I'm the best guy to represent your view in parliament. Vote for me. A maile result, wa ese tangata loa vota i, wa sui fo ila. E ese maila mai i lātou ia e tofinga ia pe o whaamasino. I lātou fo ia whaamalua le tū la whono. Yeah. That's your job. O launga luenga. O launga luenga lea. O launga luenga fo. A mai se lawa ia i lātou o whainga luenga i tono malo. O launga luenga o lai taita ia ele tū la whono sa whai ele palimene. A whaapene la e whaamama sangia le wa ai a Samoa e cases nei ele mawhaina resolve ona a whaapewa mawhauwhau le ia le matanga luanga o leo e awarto e whaisu suenga. It's up to them. But my plea is o le mata atu o tunu i whafu. O alo fo ima whanau o Samoa i e whafu. O le tala noa i atu nuu nei. Manatua le legal aid. Manatua le foreign aid. E ei le taimi e malama lama i atu nuu nei whafu. Oh, e a watu la i atupe e whai ele tamau ai ngai Samoa, e sen mele whai Samoa. Ai le o whai ala mio kong. Yes. Sa le sa o whaalongo lua whatanonga ma le minsta o tupe. Ei. Ia le tele tamau ai ngai leo tutun. And it's all about transparency. Ia e lo tātou ni angelu. But I never found a system that makes everyone the same rather than democracy. Ia te au ia mala uia fo I malama. I think democracy
although iai fo ona ia whawhitauli. But e mawhai ona tātou wā ai ai, o se system lea o le au mai ai se whea ma se pāleni. E iai fo ona lape. A wā pēla ele o mana o sa moa e whaisu su engo cases nei. Are we a democratic country or are we a dictator? We become dictatorship. Pe a wha pēa nei o tua inga approach le. No ingo kau pule whakolongi. Yeah. But worse le pule whakolongi, it's how we were colonized before. Pule is. But o le dictatorship le iei lusia. E te wa ai atu loa o lai el tangata le tau langalanga mai lunga ngi mea o lai palpala i olima. Kili lo. Peo le a kai le opposition sa lusia le ngauki kongal falpui lusia. Yeah. And America says, Putin, you kill him. And Putin says, nah, not me. Wow. Ele ama se senga masko ingo pilako. Abaku Yesu ilu mo pilako, mai pilako. So le mase apa fang. Fango ulim. Alanga avea fasi yoki. Alanga ke lo inga leia. Ole unga. He has the authority. Ave ese ele e ka ofi ele le fasalanga. Pava mai ia fango ulima vaku ya oko. O se ko ainga kung unga re ka ki mangao. Wow. No winga la kele maloloko le vaenga wa e talia ile fesili lea. A whaafafonga mai lea tunu. Walanga e peina ufa ia tu o mai e tauna amata i tate whaasoa wa o lau sunga o le fo mai o le tula fono po o lau sunga lo ia. Ai o le fesili la lea. E i se rumanga i mangui o sa mo e maua i le vaenga. Heaps. Ai mana tua mai fo ila. O le te tano whala wa i tele walanga i le o wha peo wha maungi e sesi. Ai kolu ai fua nei le mori mau le tama le na sau mai ia. E tolu ava e ngā lau ko ngia mau alulunga le a fia le mori mau lea. Mua. O le hit and run. Lua. O drugs. O le aisa. Ioi. Ma le lona tolu. O le assassination. Usa o le attempt to murder. Por kau pulenga fo ile le ina ia fa o le ti wa fa mai na fa tonu ina ia la tue ma tu fo ila o le i lunga o le fin e ale mea e sa mo langa o le fo i le termine o le no mo a ta fa soa fa ta ia ile so ta inga mai sa mo ile fio ngai ia una sama male tima Samuel o la o toe o le vaenga sa tu e topu nei i lunga Supreme Court la o toe torpo atu mo le vai aso fo ina ia mo fa fo ma wale ali tatu butunu ai o le vaenga le no fa yatu e toru la vaenga la walunga ia sau male mori mau ai na ona ta fa so ia fa la wa tele le o fa pe o fa pito manu ia tasi ma fa su muta se kangaka Mali. ai a faila o le reaction le tau te va ai tu ai e foringa mai e ai la kangaka o kako wa kungu if not wa wo fatu nei ona wo vai luinga fa ku fa por kiki de mele ai atatu amia se upu ta fa ye va nga le sauni longo winga ra o le ye kangaka o kako wa kungu o Samoa ele o manga esu e fu mea ia lenga a fu atu i fo ile tali mai le fa tala stasi fo yo o fa le no fatu isi tamasi na mafaso a fua kula ilanga sau ngoanga o le ase ru mangai ku se ko kike fa pe mai la ru ai fua mar kai mi mai mau matele ai matala ma felau to ina tangata ai saka kaunga fa sanga e kalango nyisi mea ko se ko fa no I felt like that so to me la longo winga la o le ala ai tangata walanga o tele o musu e tautino o si uso sa ma fa so e HRPP ia o le wo a faila o the HRPP or the majority the majority o kangaka lango le HRPP o le have the same mentality fa apia ele ai se lumanga i o sa mo ai maua mai le ko inga me pisi vale fu esu longo winga are we seeing democratic being corrupted or foul in Samoa ia te au se ata tonu ele o se e vai fo ile it's a bit light le whamatalanga ua pa le whakemokalasi. A whapea nei
manino malama ia tunu te tele lalangi le au mai ai sosoani tausele ni atina e Samoa. I tūlanga i tau tūlafono ma le lefa malua o tūlafono, especially o le tūlafono o le soli tūlafono pito sili lava lea na onga i so se atunu taimi nei. Murder or manslaughter. E le ise sia soli tūlafono i lunga aku. O ingale ngaka i mamafa o soli tūlafono. Afa pēr nei e malama tunu ia e whaipaanga ma Samoa I tūlanga o le whaamamalu ina o tūlafono I Samoa. I guarantee e iei le vai taimi I luma. O le a matai ona o mai e tātou tangata mai Samoa. A tā ofi ma le waalele. Le koe karia mai se. Ona, they will start put sanctions I tangata nei. Wow. Ile malosi o le technology lawa I vai taimi nei, ma whainga e kango lodge complaint I Australia, America, through their intel. Ma whamatalai, le tangata lea le whaia winga ia I Samoa, in the event e travel aku I koua kungu, e le sefe ai koua kungu. So, e ke le I o lave, and o ke le prefer inga le status quo le kai mingi. Ia ke au. A whaapea ngā kau mawhai ngai kua o mawai aku. I se system e tutusai le tupu, le tamali'i, o le matai, tau le lea, o le tina, tamaitai mai lato umalawa I le vai e tūlafono. I prefer I le tūlanga na. Ona o la uia vai fal tūlafono. Human right is just below human life. O le saolotonga I le ola. E tutusa e la ititi e lunga te isi atu lava. O le saolotonga o le tangata e whai filfilinga. E maali e fwoi la wae pe umalava sa tatana noa I le tausanga leo te anei le mata upule. Samoa is one of the signatory conventions in Metau international conventions, including the universal declarations of human rights. E whaama malu I le right to justice. Mali. A whaapea, e lo iese tūlafono I Samoa e pui ai, ia le a inga lea sa e ana ina fo lea along, lea samaliu. O ai le pau, e pau palmene. O lai el tūlafono, we have a criminal code. We have a criminal law I Samoa. Mo I lato o lai mo lia po o lai masalomia sa wha taunu ina ia to ainga sol tūlafono. O I lai te tau na o I leo leo. Whaitu suenga. If there is a conflict of interest, they can pick up a phone, ma ask mo sosani mai atunu e peo New Zealand, Australia. Bring independent investigators e watu susui. They can do that. As long as e avele mata upul whamasino. Au mai, a whaapea mai whamasino e le aise o ai e molia, and o I la tau fo le la molia. They still have a right to justice. They are innocent before proven guilty. Yeah. So ele whaapea la ata o mai lo o au leana wa ai ua no avel ta avale lea pea whaapea lo. Oio le li ilala o sa ungi langa kangasuki. Yeah, you can say it, but I have a right to justice. Yeah. I am innocent before I will be proven guilty. Ele whaapea la e prove mai ele public o usolia le tūlafono. O le whamasingonga. O le whamasingonga. O le lei fo ilanga o le ma o Maio I o le lei o vaenga I e kolu o le kako whainga malo. Leanga I le whape ke kango e whaul kula whongonga e saule koe whaamalusia le kula whongo I. A vaila iai I think o le masina lente nei lea na o maile whaiunga le kora whapiola ni usila ananafi. Ona o le minsta o le oranga tamariki. Minsta o matanga luanga tamaiti. Lea sa ave iai le whaatonunga whaltula whono a le Waitangi Tribunal. E sau e whaamatala mai po le ale mea walai ona ave e sea isi vaenga le tula whono lea e whaatau tamaiti. Especially ale vaenga le tula whono le whaamalu ai le Treaty of Waitangi. Ma principles of Treaty of Waitangi. Whai mai le lo ia sili a New Zealand. E le au mai tau paua I o le minsta le mea lea. Whai mai le High Court e sa o ia le malo ave lo ilunga le kora whapio. A whai mai whai unga le kora whapio la nafi. Le ai le si ilunga ko le kula whongo. Peke mingi ska. E ke re suiangi mea I lo loko marie. E ke saua ke kali iluma le whamasingonga.
E ke saua susu le mai kali luma whamasingonga. There are a lot of other principles and terms nga o whaikau inga ile, nga o whaikau le whaiunga ma le. And they say, all those principles, all those concepts are not affected le saua le miska e kali if sili e whamasingo. And o inga ngo whapea ai. Although I don't like I isi whainga māloang i sila, but at least I can see the principle of natural justice is actually here. Anga whaapeo se mi ska lea o le malo o Putin, po le malo o sisi aku nguu pe. Sainga. E whai aku lo whaapea mai o ilwha masingo ngā whai mokealo. O si aki longa whale. Pei fo ila o le mele ngā kupu ia whiki. Ia. O le ane mele loka ngunge ia Panorama. Sa ia ia ilo mawhau o le a whaonga le head of state a whiki. E whamanga lo Panorama. But at the same time, as someone who is in the legal professions, I said to myself, this is where the law applies equally to everyone. Yes, o lai apili le kaimingi, awa au maile determination na kula fongo, Panorama, ua e guilty. So it's not just a physical beings, it's the conscious ia ikako. E se se le mea lang o whaia. Lela o whai maile whaamaungianga, e sa o ki se se. Kusa, tusa pe sa e le no foa e whau wai kula fongo. Leisa o le whanga. Even if you were one of the lawmaker, ele whaapea ila wa e runga i o le mele nga e whaua. Kusa e ke whaua ako ke whaua, ai e runga mea ngā i lo lalo, ai sa whai mai lalo. Le nganga e whaua kula fongo i le endorsement, arkanga ka pāloka. E ke le i whaua kula fongo, o ngā o oenga e mga o ke le whaua kula fongo. Otherwise, o le ape e kako o le mele kam whai Trump e whai Amerika. I have money, I am above the law because of my money. O ke le prefer inga ko inga system hapenga. O le mele le wa tuai tatou wa o manga ia wa lau ke le a me wa ta fa so ile nei a fefi ai se uma o ko fo i maila ile vaenga la ngol fsidi fa pale men fsidi do ke ka ko ai se ka ko fo i me ai to tonu la vale mata u puleno u a fsidi mo tuai la lo no winga la o le tali la fa ngofie e ke lea le lumanga i manguia o Samoa e kupu mai kua o le suenga o le amio kongu i le keisi le ngei awalanga peno fai atu. Ele nga kaile nga o le wanga o fai isi uso sianga ma fasoa. Ele nga o le kanga aver ka vale nga mari waitu au e maua i. A fai e maua. O le a maua ai ma fa maungianga. O le kanga lava le kasi. Nga ula le la aisa mare mori mau. O e kau mo mai walanga ro ke kanga o longo winga a fai e fa wa at the moment ele ma fai nga fa maungia ilo ta ilo ia i sofina ngaro wa e tauna e alela va kungi fa fesili tala le paenga le ilo ka kunga a fai e maua e proven nar kanga kalenga mori mau ele mori mau o ia le ngai ku o e vengor ka vale le kanga ka lava fo ile lenga fa mai nga uma e fo ila fe lo ai mori ange ula le la aisa tu lo fa fonga le tu wele le va ku nga nga fa ngofie ore kanga ka lava fo ile mori ange o fa konga ia ma va ku ia ise la au malosi o se fana e alua i fa o le oki ma ka wa ngofo nga ia ka ngo fa ile menga a faila ilo utari to nunga e kauru so e ngongi mea ai fa maungi se kasi e ka kaunga fa maungi o mai va nga walanga lepi connect o mai kanga kai kasi de kanga ka ai koluanga me nga sa o fa finge e koluanga e le to ia wa man tu o ta utara no nga sa o ila sa no nga e le o fa pe o proven guilty sesi ai na ona mai o le ta fa ta nga o le o le public le mori mau le e mwhai o whai aku a maua a wha ro se meo mengi kasi o wha maungia uma e should confirm le koru lea o le ngaluenga na leo o le ngaluenga foi lea le prosecutor o la tau e awa o mamai ia evidence po o whamonianga ina i mawhai ona ave i le court ia ula ia e will be biased i se prosecutor ai ave na o le afa ai ko le si afa e le o se fai unga fo nga fai el prosecutor onga e kakau nga ave uma lava ia i me lumo le o le famasingonga onga ko ai lo le
this is how the court will make determinations, legal determinations. E peis ilungo le kula fongo. Ava pe la saul polea le vaengo le kula fongo ua e ava penga e averka avale a suki esisi o lau fasalanga lea. E apalai sa oa. It's very black and white. Ole me foi leo kam fai fa makalaku. O ngalek fai mai a pe kolu mea lo mori ai. Ole fa masingonga la. Lai tua ia, sa lai tua ia. Ia. Ava pengila e kolu me ia ole a kua ia inga moli ala ia lea fa maungia. O inga lola e o mai lola ia lea o le prosecutor, defense lawyers, o mai lokalango. A pe a dropless kas. A leo mako malilia mea ke lea lea. Va pe a kule o le vaenga lea defense. Le ai ave uma. Because ele kusai o mai le defense. Ave ele prosecutor. Le o malia me kas. Pe a fa pe drop me lu. A o mai le prosecutor. Le ai ave uma. E mau kele manga o ku se it depends pe fu i lunga le gravity o le mele sa kup. O le kele lava cases maku ia fa pe i New Zealand ma Australia. Ele case last year. O le kamaloa sa kango fao o le o kilong ko olua. Ai koe ngongo foma le babysitter po le kengile sa kauskamba. And sa o follow le case le Australia. Limas fulmon kupu kausanga o sue. Alenko a maua last year. Onga o longa a finge mo ir kamaloa le. Awa po se meo le po limas fulmon kupu kausanga o skengi. Sa ilo le kengi la il mea longa maanga fai. Enga ua prove o ia sa fa ole o kilong kinga. Inga ua oka ele le sami ka mawhai e widely evidence. Alkanga ka foi lea, he's a very smart man. Pe umalawa sai kongo le pakangaluenga leo leo i New South Wales. O life for life. Aua fikus fulmon kupu kausanga. O umalkai mingi, life for life. O le winga o la uia whamakalanga. A mawhau le iei. E le moe le kula fongo. Kuse e umaku ia lau fai kula fongo e o mai isi o aku isi. This is a living document o kula fongo. O o kula fongo e pui pui ai e nga fai ar kula fongo ma ila kou nga kofia ka fai kula fongo. E o fo i kupulanga o lumanga. So o kangela compare le case le Australia. Fa penga fo le case lenga ingi ngusila le askengera nga sa mai perkangia o Grace Millane. Sa su ea le ngalu le lenga ngai le ko nga vau o i Titirangi ai West Auckland a lenga maua o la menga i lenga fai ale case kusa pole fiaso lenga fio su e nga o le fai le su nga ma fai sa ilinga o nga le vai foi le a fa pe e fa pe ngi e ingi cloud fa pe se ku mangua I'm sure le ke mangua nga pe fa manga ko ku le interview ale ala fionga le parimia mo sai sunga ia kula epa ma le generalist foi lenga sa mai Australia onga o le kengi Australia le sa fa oi like kosoe ele o inga so la mal fat pui those kind of informations e sendai le message ia ko ui fafo ka ofi ko kulisi ele se fe sa mo o le ale le kama a inga le fa mo sa mo kulisi o fela e lilu manga ipe fa pengi o mai fo le o ngar ku fale o ku hotel a ole o ko fio akun kanga ka sa mo o ko inga cases fa o ko inga ku langa fa pe and esilia ku le trustworthy o le kako kala ia ku ngi ko ke ngofo ngalo le kala mai sa mo pe a fa pe o la yese ma fo sa mo o pole fo la o ile ngi sila. We work with taxpayers o lai avea le foreign aid sa mo. Wai lela wai sau noa sauni. Langa la sa mani no mai le siana fa tatanonga. Ele fia kali mai anga i mantu o le fa leo tu ala le pe yo o la o nanga o te leonisio. Ai fa pe melanga sau nganga. Ma ko ia mo kele pole kele ai i media lai fa fo me fa pena. Ai nga a pili ar nga fangua wa a pili de melenga o isa va ia le ai o mai le so foi. Nga nga fa ma vai ele si so nga o fai. Nga apili ya fa makapili roi fa fo ya kungu fa. Ana ko fa songa ko Australia.
Alfasidi. O ia ni tangata ala leo Samoa. O ia Australia makangaka o ngai. Ko kele. Fatu pe mele le tisa no ina le nganga le na tafai atu fo ia tele o na fo ise tu a meta te ave pro kiki ina le mata upule. But o leo te tau mawhai vali atu issues wa o le whaata ua la lea. E ka kauai o nga prevail le justice marasu e ngole ami o kongu le kungu Samoa. Mane tuola. O lea e mawalununga polo whailo ka ngaka ia a fia le maka upulea. Mane tua mai. O tangata le masalomia o le whaipule. O le fo ia masalomia ele mingiska. Fatu o le alava ia whawhatala. O wa o langa lai kua i mai fo o ia a fia ingi mingiska. Ia le wa a fia i marisi whaipule. E nala no au whaiatu. These are top VIP people. Iko kongo Samoa. And these are democratic people. Ole mankua siko ingo Saddam Hussein. Mankua siko ingo Gaddafi. Ia. Ile whasausili sa iei. Ia o i ngā whako au loa i e sa o le kalakuspa ia. E ai e mākua vingi moko. Ai mangiengi ai. O ai ngai ua ile ika o ka ngaka ngā whirwhiria ka ika inge. Ngai ui lak whanga. O le mefo ile ka ke mafo whau ai. E ka ke le fia wa ai mai so ka kunga mau. O so o ngā whai ia ku whaapea sa ka whanga. O ngā ongi mea se ngō ka whaia o ka iese kofi. Wow. Ka ua ke le mele. E umāku kākou. Mai o a whaasalanga e au mai e le kulafongo. It's all temporary pains. Yeah. Ai e sili aku ai i ake au. O ngau ka alu waku le kunga mau. A lewa maa malo ka maa fau ingi mea ngō ka kau mawhai e whaalafilafi. So, ngau e sau ngō mainge i la kou ia e masalomia. Yeah. Those are the two leaders that comes to my mind. Ele wha sau sili. People power is always, it's always the root of democratic society. And ongi le kaimi, o le ko kupu kangaka. O le foi ko kupu langa. Mai o le ika ele o se mea e mawhai o ngā kako wa aia ko ai kaimi uma. O lai foi ki ngā le a inga. Ai a whaapeo i se mawhau fo ile a whaapea whai whaala kua, whaangalo, ma. I o le leo ngā, awe e sela kako pare menge a mai lola whai au e whai aka kulafong. Ia kako whaakiri siango olo. Maunga e sao e mana, ia leu sau nuang. A mana o loe fufo whapena. Ia. A wana la koe whai ngi whai ngā pāle menge, mangi whai ngā malo. Ai mai whi au. Ia, ave lor wha mua ina i whai au e i whai run, uma mtulanga. Na tato i oe ai noa le melea. Leo ma whai whamangalonga. E le whai susu e ngā ngat whamangaloa. Ia, alangana lai ko kongore kuspa ia wha mai e le robbing ai le justice le loa. O le mercy cannot rob justice. O le whainga kālanga. E le whaoa pe ave a wha marosi e le alofa, le kula fongo. Le angor kula fongo o le meanga o mai lunga. Ia, se vai la ka ko e o ala i tangata o le atua. E kala ngoa le suenga o le ami o kongo kula fongo. E vai la, le langa ngā le i wha amangaloa i Solomonga ia. Le la korfinge voi le pepe mo kofi ngau pepe. Mo ke longa va pe e fai fa pe o si va ngam natural fa ke si ko fa pe me Solomonga. Ke re ano ke me Solomonga fa Maria le savia. Si Maria ia. Lo ko mo wala lo ia o e ave ai sa apalai nga me kula fongo. Ne fa mai vai luo. Ia vai la ia. Ole sa ili Solomonga. Ila uia fa winganga sa ili Solomonga o ai kongo ai pipi ilonga faku oile ia ile ko ala fa au kamarka mai kikire. Ngalanga or kangaka e fake. Ele kangi ele kia. Ai afa peo oile ai ke. Mai ia ke le principal no mele we. Oile ke ole pipi ilo koko pipi ilo DNA pipi ilo ko ala fa au kamai o. Ele mele. Wa emalia e ave ai ia se fele ola. Mai e te tū maua e le malue. Poi kare ke ku maua ia e le whapea. Pela na te whai atua e mana i o nai a oa onga i momoli mai fo i kalangi. Ona ole mata upo le tātou te whaasoa i ma tala noina. Ia i wahenga fo i olo o tūla i mai i so tātou tunu i Samoa. Au ma fuano o fusire tuai. Ona ole tūlanga i mata upo le alau sunga loia. Ole whai mai o nisi. O le hase ka ko mea ka hua Samoa a maua i lea mea.
A ola ofisili la ai tau tiri atu malolonga fo i me fa au le si vaenga ma te fa so i ma sunga loia. O feangi fai ngā malo e ke fie iai. O ni fai ngā malo e fai ni tangata mio pio pio. Po o se fai ngā malo e kukusa umare sa ilinga o le fa o le amio kongur kanga kamakiva mar kanga kamaumea. Po o ko inga fai ngā malo fo ilele nga onga momongo mar kupe ya oe e salap lo fo me ele sia ko inga le o malo Elvis Modi. Tatatu malo longa a fo i mai. Fa o ma fa so ma sunga loia. It can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Te mire watile ua toe minute ona tano le jula e ono ele o toe mafoi afale ono fa ma ina sia ma fa tatal no nga malisunga. Ile eli I loya ya sauni ya I rungo le tato pokala me le tauta ya. E umakaka worunga mai siksengi. Ai te loa lau sunga ni marole malo. Langa ya ile ma fa tatal no nga na tu na loloma maritofa ya li o sa o na wai life sitting ia le informations mau tu sa o mau mai sa mo a o fa wai le la to tribunal le sa malanga I sa mo le KC o lo tu la I mo le sunga station I leo o le fa ma lo le tu mau ona o se su enga sa ia fa yo mta o puli nei ena tata no I lava ole information la sa o maua ma o umono ua verifying ai fa maunia. Mana tuor KC le na la tu mo sunga ya li o fa tau malama o le papalang ir KC me lo Hamilton ne. Ai or kala la sa o maua. Ina ua fa nga solo mo li mau leo le tribunal le. Le sa maua le no mo li mau ile fionga komisina. O le sui komisina, po le komisina langolango ya pali I Mona Lisa. O le o tolu masina e talu na vea. Tolu masina pe koru eva ya so talu na vea maloia. I tu tolu Samoa ya le sunga pali I Mona Lisa. Ma se tasi o sinia ya pali efo. O la to uma ia ke lo top 3 ya le ta ia mtanga lu. A o le ala na maua le fa fatala. So le nga fali diu. Nga yeila interpreta e fali diu ia fa perkangia. Na mawala le tala fa pea na fa matua fa noa le loto le KC ale na o loto ia pe ia I fo le fa malolonga le tuma
Ona olona expectations. These are the top cops. E sa te tau mai ua makua I ai male proceedings ole tribunal. Ona o lea ai whaaliliu e lesi fo I leo a ole Sakingi Junior. E mama o ale ranking mal komesina. O le aso fina ngalo ole tangata ole tula fonu. And put yourself in the shoes ole KC. Lea lawa e ala ku nge isa mo o KC e ke ala ku. And you're expecting e saule lisi o mori mau mua ya la sau e ka imua mer komisinga sui komisinga. Ole malo sa mo ai o mai. Ola ye mal interpreter. Leo. Ole leo. Ola so finangan. I don't think I'll ever be a KC. But ole ku fesili lo mafau. Pe pole hale ba ia sa mo le principle le o le natural justice and the conflict of interest. You will never apply natural justice or the principle of justice pe afa pe e lave le conflict of interest. Ongo I e sawe lo I kua o le upu fa peritania prejudice o le afa ilonga fa iku au le fainga o fa makalanga mai e fa benga fa ingi New Zealand e le ma fai onga e alu aku fai o e ma se fa makala upu ko ainga unless or verify o le court be unless for a law present our credentials you are either lawyer or o ka o interpreter o la o ma fai o training mai a fa pe foi la ke alu aku o le lawyer I can relate ka kala ko le court you have to recurse yourself Abe ese oi, e whapea foi wha masingo. A whapea ese case, e umai whonga u whapea kur ka le kangaka le modia. I know you, Judge. You come to my father's house last week. Ei. E whaingo fie ang whapea le wha masingo. Le ala a koraporo le case. Langa o le ale mamalu ai a kula whongo. Even, ai te le a sau noa whara o tele, even foi la pea whapea mwhainga whaiaku, ka ke loku. Peke ruolo loku malkanga ka lea a fia ne melea. Is that conflict of interest? Conflict of interest. Afa peo oile ke you are one of the parties, main parties I kongo o cases ngei ai leke sau e whaliliu ia whamakalanga ngei. E mawhai ele lo ia le ku le siku. Nga whapea ku Your Honor. There's a conflict of interest in this case. O ingala. O le a suelo. O kongo ale. Pa interested ia. O le ale mafuanga ngala inga nga faa peolenga esa ngoa sa mor faingo moni mau ba nga. Ai fa liu fa peritania. I thought sa ilo mafofau they are well qualified adversely English. Ia wa o le winga fo na le tati fatu la tatala. Mana tu mai fo ila le fa ya tu o le komesina male sui komesina. O le sui komesina, wa le woto e whaafoulang kong kalake le au koe wha. Ai le ngata fo ila ilea. O le fato a whaauina lo na loia. Ia ngō whaalongoi. So, o le fisiri ngā le fisiri ilo o mawhau. It may be, this is my assumption. Yeah. It may be a tactic. Ia delay eile justice. Ia o manga whaile upu, whaaliliu, whaile whai upu, whaaliliu. It takes time. Justice delayed is justice denied. Oh, well. Ai mawhau waila ai a whapea sa iese langonga le fia le KC sa malanga fo ingi. I have no doubt o lauonga racinga yang usila. Le status o kako komisinga lai. le status o le o kula fongo ma le whainga o processes I Samoa. Onga ia ke au o le vested inga le respect ai la kongi I le court. Someone told me o le kele o kula fongo Samoa e kusi whaperkangia. Yes, o le kalanga. E whaperkangia, and that's a funny thing. Ai mana tua mai o le whaile tribunal le ala tau whaaloto I whali. O kula fongo fui mana ngongwa, ia le mai fo ia, even I received copies of some of the acts. E whaperkangia o ma, lo winga lana le alena whaatula utala.
E ko kiki yes first tactics. Ia o lai ka alu leanga la na ko ia ka alu. Ai a fa pe fo I tūlanga o le mo mia sawa. O le fisiri lai lo ma vau. O fe ka winga I ka ngaka ngai kofing. Longa lua. O sa o la ko fai unga ye o mala malama le fai di unga aua. How many cases o le e sapa sui lunga fai. Walanga, you know, I have the right to ask that. Walanga, o leo ke fa ko. O lengo mau mai la fa maungianga mai Samoa. Sa interpret mo le mau ora vanga ye ko ko. Ia fa pe fo ila o le sunga le sui komsina o se loia. I never heard a se law school I Samoa. O le winga o lautala. Ia o le law school Pacifico I le USB Vanuatu. E fa ingilisi uma ia pepa. Ia ri rupo I se loa fa Samoa. I mean no le ia te o te vai I lesi se fulu lima los fulu tausanga. Ele afianga o fai unga o fai taimi nei. I isi tupulanga ia la au mai. Ma isi ta I o lumana. O tu ai ngā fai unga whaapea ua set ai le presidents. E whaapea e sa fai la ori I. E ngā kongu. Aua whaamama sangia ai la le mamalu o tu la fono. Whaamama sangia ai le mamalu o le whaamasinonga. Yes, ole wha Samoa, ole Samoa le tātou ngana. Ai se ai alai ona whau a tātou tu la fono o le wha English. E le o se la ale Samoa. O le se mai al Palemingi. Pa, e le o se fo I al Palemingi. It's how we became independent. Onga o le kako constitutions. Yeah. Fa perkangia ako. Ia mana jole na hen over me New Zealand. Tātou. A mafau fo ila I tātou ia sa o le haonga I Samoa. Ia o aonga no ua aonga I kua I le makongu. Uwa pe kolke mga mai pia. E fa sanga e fa Samoa. Oh, e sa o le leila. E fa sala o e pe fa Samoa kongo lokoa. E pe fa au ka nganga pe au ka ke male kate. O fa pe alu le ako mal fa Samoa. Ai le kusa ole me foi le kusa ole fa mo le fa ingilisi ya onga me umala. A le ka ke ka mafai ole wa ku fai fa Samoa la ko moli mau mala ko fa makalanga I kongu. It's a huge disrespect to the law. It's a huge disrespect to the law I la uia vai. I must have learned from a person that she is should be a lawyer. She's the officer of the court. Yes. Fa pe wa umona fa to o se loia. So it's tau fo ila ona ia fa maluina. The court process a fa pe fa Britania. It's tau ona ia fautua le komsina. It's tau ona tau tala fa Britania. A lela sa we fali liu e se isi o sa kingi e mau ala lo mai ala which is okay no fa tai le sa ile madu le malo sa ye fa o te le lopo he's a qualified for ile interpreter in terms of ai fa masinonga po o tono tu la fono ma o te le o mala fo in terms of tu la fono pe kala fe aunga ko e fa liu e se leo moli mau a leo Yeah. Awa le I lo sa si o kama I vai wa ka kuso fo le koti manuka. Ai mai le u kere kula ma ai o le au te fai atu. Ia o le sunga ya o le fionga ya anti ai o lupo tole fo. He's a qualified interpreter. Al fam sing. Ia le u te mo o le anga ko interpreter la tou. Ia mafau nei lai tonu organizations. Ia o lau CEO lea peila le komsina o leo. O lau puli. Vai fo ipa I o le fionga le komsina. Ia iai la le masalonga. There is a suspicious. O le ala o kalanga whail sa kingi ai le I kuar sa kingi le ofisa e sa ui whamasingo. E kuri o pia. O lau whamakalanga le poa o kalai whai. O lau whamakalanga le whai. And that's o le whaafika uli na o le mele conflict of interest. Sa o le lau ai pika pinga la lesi fact ke le ya le. Ele Esa walanga tulo. O langa pule lea. Ele authentic le whaliliunga. Kusa pe whaapea mai le aio le liinga sa mai lesingu u o sa mai lesingu. No. Olo o ia o ele paua ke kulia ele le pe whaapea ke ofisi mese. Iwa engal paua. Ori. Whaliu me ia. Ia. Mai ei loa.
Ai angi mele ola kui o so au e fika. Wananga ole una tala no ai. That's human nature. Yes, it is. Awa ai fe lolo mai ngai pe ang fa pe ele o se leo. Wa ele fa pe ala ka wa ise pawa a fa pe fo e mo se vango karango ai ku. E pule ha o ye wala nga a fa ya ele in favor o ai. Ele kuria. A le lai toi sau ku so le ko sau lo kam fa ngaruenga ko e fa li mo oi. Ole sila vaenga ai so fina ngalo ile conflict of interest. Wala nga tasi le mata upu leo le ato lau le vai so pe ya le so lo so far vers fo. Sorry, le vers so fitu ya. Le tu atu ai. Ya, por fa un verso le por vers fo. Tasi la le vaenga langa le wo pick up inga lau sau no nga conflict of interest. E ia la le festival nga le wo ko finga wo ngei le lo ia. Sa tu la imursunga Samuel. Ina ia fa be mafai o nga fa me se kasi o fio nga kamai kai fa masingo. Lea sa ia tina inga manga ko fo from singo le sa ia te ena le palola le peyo. Le peyo li tuo Samuel. Ai ke ila ia o finga wa ilo ma le lo ia Samuel. Sa fa wa mai la sunga fetu le fo mo ko mo dia fetu matu ai. Ka kia. O winga le tifisi tuai. Ai sa ili le tau tai ai ngo su e ara la wa mo so oi. Kwa confirma e lo loku fa kasi le o lo o masalomia. Mo ko ia. Male fa masingo le nga fa. E lo lotu fa tasi ile Peace Chapel. Kwa lo loku wa fa kasi even I confirm from some of their own relatives. E ia isi nga ngala ko fai mai ele ai e fakasa pai lai se umana mea o le si uso I think o se step brother or half brother o le o lo masalo mianga e fakasa malanga le ola ofisiri la o fe kawi la mai sa te tauna no pera le fionga fa misilo. Well, I'm just saying o lo ia. What's your argument? E ave ko inga me ngi lo sunga sa ungi pe e fine outinga. Sorry, or ka le tina o linga me le pe yo la client. E lo loku marka ka le mori mawela o client o kaka konga ku por fara la. What's your take? Those are the ammunitions for the lawyer. Like okay lo inga los famakalanga fa penga. Fa o sa o lava le kalsanga. A recurse le famasingo. So ole kulanga foi le a fa penga e se conflict of interest. Longa winga ua prejudice ma fa iku au ole a ye le masa salonga. E fa iku au le fainga o fa iunga. O le ale savali le fainga o fa iunga. I lunga i lunga o maka iku siro kula fonga. Onga e kau ke fiu wai ngā kia. We all have conscious and subconscious biases. E fa pikoa, ko se kelenga fa pikol kako ma fau. Pe a kako wa ai i kangaka lai la fa iunga. Onga e mo i o le whainga luenga po le kongo le par whamasingo, i la koui e whamasingo. We can't avoid, we hang around with the public. E eise whamasino New Zealand ua maliu taluai nei. Le fionga i Philip Rickorden. E se vaitaimi sa matata noa masito ina. This is the challenging part o le ngaluenga whawhamasino. It's very lonely because you end up choosing to hang around with whamasino aia. Ona te le mana o e te aluatu i se invitation. Alai e se tangata sa e tango awe whalpuipui. Po o laike alaku fo i se pāki invite mai ai oi. Ai umai fonga. O se kangaka le sau lau court. O se kangaka sa lua kalangoa yo. Ele whaingo fie onga o le e ke mawhau la. O le kalal ko inga le ia. E ke mawhau. Are you coming to make our decisions with closed mind? He said, o le kaimia e mawhau e whapenga alfa masingo. O kakaunga e alu e se malkofi. You have to come to your court with open mind in the case before you. Awangi e sau malo mawhau ua umanga e whaiar whaiunga i kua. Onga o mea la ia. Onga o mea ia lau whapea. Oi, sko inga lea make next door. O yu si vaenga fo ile lenga o laku le whaipoiponga lako a inga. Lenga o laku le whaipoiponga le au lokua la e. Siko inga voilenga mawhika wile wafu ngofo maila upsera ukala. Nakua, me. Ia, o le whainga ka fo ilanga ia ila kou ia e kofinga whawhamasingo.
you have to come to the case with open mind. Lono winga la ia i whaingo fie pe ato e whaamatala ina. A tailoa la o ka ika o la iso ka sookanga se maka upu o whakarangoa inga. Po au ta ita o whaamasingo. Can I declare that? Yep. And is that is a law? must. Yes. It's a must? Yeah, it's a tau. I la loi o le tūlafono o mea tau lawyers i New Zealand. E ke loa loa la ise conflict of interest, you have to notify le kangaka le ke representinga. O le kangaka le ke molianga. E ma ke maasangi. So, a whapea ke malie ai. E ma whaingo representinga oe. Ai a whapea ke le malie ai. Sorry la, su e sau loia. Wow. Yeah. O le nau whamanino mo oe lau whaafonga maua samu. Ai nisi ngā vaenga walanga. E au mai, au waku, pa mai isi e rea, ma. Ai pēr no ta whatia taita fo. Si o whenga kai o lea mea ru kango e whaise whai unga, ma e kango e whaise whinga uinga, pore ala wase mea. Ala i kei roa a fia isi singa rua o onga. Holo loku. Rua whainga ruenga. A inga. Pe au laka pi po alava me whapena whika kāki ringa e suro lava. Ia, au le a tā me i mai le vaenga whai ua taurunga li tā whaasoa. Tūlanga o le tātou submissions lava nei mo le sitseni. O le a se isi vaenga, i walanga o le lava e au mai lava le au ngani wa uma whaina whailoa i le maru le tunu uma sunga le whaipule. A le green, e ana ia le pili lea. Ia ma o le lava wa mai le au ngani lava i tasi ina ia. Tu fa tasi sa moa ma tūlanga. O isi si vaenga te fia sau noa ina walanga o le wa vai e tūlava. E le o a fia i le vaenga voile le and descendants. O le lava o le a ave ia ai e ia ila se possibility a manguia mai le mea lea matalia mai. Ila to uma na soifua mai pena whana na umari kasi iwa lua whal kasi iwa whaiva. A wha ape wha whaingofia e o ko meki roma wha sikseng. E ia la se si vaenga mai o le tūlafono e still entitled ai pea whanau po e nga sudi mai e grant e apalaya i loa fo e grant ai se no fo mau matulanga. O le vaenga tonu lava na sa o tal noe fo i si ia i lato i al komiti sa whaali fo i so uia langona. Ia te au ia mala uia vai. Aua tau te tama whai e whai se whai unga. E iaini ona a fianga matu ia le lumana. I la uia vai i le pili lea e tama whai i le ua pasi al whai taunga mua mua. O lo sila lea li i lo uia ma fau ma. It's very simple. It's not politics. Yeah. It's law. O le tūlafono o tasi iwa whāwalu. Tūlafono lea le tā ua le British Nationality and New Zealand Citizenship Act 1948. O i sa grant o mai ia le tangata anu o Pertania. Ia to e lau. Niue. Cook Islands. E whapena fo i matangata papa e sao mai nei. Aina o mai Britannia. So, o tūlafono le sa tutusa o mai tātou. A fuala i le whai unga New Zealand sa whai le tasiva valua. Ma tūlafono le sa pasia tasiva valua. E lea fia i fua i lātou lo il motu sae. Yeah. O le motu sae o lo i lalo lava o pūlenga Amerika. A vai nei fui la le tūlafono le tasiva whāwalu. Yes, ua le oto e whaanga ina le tūlafono te si whāwalu. O leo o te tala noa i tūlafono New Zealand. Ona o tūlafono lea le Citizenship Act 1977. Pa i le vaenga sifulu tolu o tūlafono leo te si fitu. O lai puipuia o mai i lātou. Sa i lalo tūlafono te si whāwalu. O le mafuango ala ina o tau mawhai whaamatala whaapea. Ona o le te tala noa i suli, descendants. Mana tua foila. International laws. We have cultural rights. Yeah. Human rights. A whaapea ne o le approach le la tatu tau mawhai e na o la tau na whananau mai le lua wha anga i le whaiva. Lona winga la leo tatu creatina le si whawhita auli. Ua tatu tau mawhai la e mamotu.
ia le aia a le tangata le o nana e onga ina le whanau, i lana whanau. Ma whanau a lana whanau. Whapena fo ila o i. E iei le mafuanga sa lai ona whai le whaiunga le Privy Council. The way they write that decisions. And na o whaitau, ma o whaitau, ma o whaitau. Ma o mawhau. Ai se ana lai ona le whai mai i la tau sa whananau mai anga i le onolua. O tula whono ta siwa fitu. Sa tu mau e pia tātou tangata anu New Zealand. E le i ave e sea. That is the legal argument. Ai ina ua whai e New Zealand tula whono ta siwa walua. They violate. Le tula whono le ta siwa fitu. Toe violate New Zealand. I le lato obligations, legal obligations to international conventions. So i se si tu, politics make law. But when politics makes wrong law, that is a unspeakable and unconstitutional error. Pei foi lau le mele na fina wina nei, le fina wina nei maoli. I le tau mawhai o le act. E toe tau whaamatala i a principles o le treaty. Treaty of Waitangi. Fesili maoli, aisea. E eise meo se se. No. Because o le fina wina mai e tangata nu New Zealand. Aua tau te whai ani tū la whono e whaalave ai i tupulanga o lumanai. O le tū la whono voi la leo ta siva valulua a New Zealand. Ua whailonga lanu ai New Zealand. O le Upa Britannia is discriminations. Towards Samoa. Ua in favour ai New Zealand ia ko e lau, Cook Islands, Maniwe. Ai ko kia i Samoa. A whaikau ngei a whapengi whaikau le kula whongo le kasiva whavalu ongo alai iai lungo archives. E malama lele iai ka kokangaka. E le iai se vaikaimi, even our written constitutions, there was nothing stated about us revoke our right as British subjects. Because ole amakanga nga, ole whaunga ole lenga mention mai le Privy Council. O ila kou malawa sa whangangau mai kasi valua whaar kasi whaavalu. Inga wo ole whaiva. O ila kou mai o kangakangu ungi usila. O le whesili la. E whawhea le whaiva nga i le ongorua. E ale iei le kula whongol kasi whikwiku. Because a whaikau ngi le vaenga sifurkolu o le kula whongol o le kasi whikwiku. Lai pui ai ila kou ianga ila lor kula whongol kasi whaavalu. Dei le lau whaikau a kunga whapirkangi. Le kula whongol le kasi whikwiku. Mana te lea o sauni ai sauni sunga le loi e whaitau. Mana ia te le nei informations nei o tātou foi ia me se foi. Ia sao aku mawhakaua le vahenga kako ke whinga winga. Ioi. Iki uka ko ui se mea whinga ka. A o lai ei le vahenga le argument whinga ofi o le tāua le no maua i lau saunoa ngā o tau sa ili le vahenga lea. O le fitu. E le ka kaunga wha poro ki ar whinga o le whingau lea. It's a legal issue. Ai o le wha le tū la whono. Ioi. E wha le tū la whono. Lono winga. E whingau, e leila se mea kau ki kau o ai, whai se meo se kalo sanga po se a. Pa wale mea o le koe whingau mwha mangaku ka ngakai. O mea i o mea belongs ia mātou, o mātou e ai ai tūrau whapena. Ia, lau sunga. In Levaenga's full tolu, it says existing rights of citizenship protected. And subsection 1, it says, notwithstanding the repeal of the British Nationality and New Zealand Citizenship Act 1948 by section 30, every person who by virtue of that act, le refer kasiva whāwalu, was a New Zealand citizen immediately before the commencement of this act, shall, subject to the succeeding provisions of this part, continue to be a New Zealand citizens. Kusa lai sa pui ka kou whalkula whongo. A whaapela loo fo e whaapau i vaiangi ale whaafonganga le hungu. Loo fo e whaapau i ngi usila sa moa, whai el kula whongo ka siwa walurua. A se amenga le amai e mako e lau. Le amenga le amai e mangiwe.
La menga le mai Makuka Island. A leang ka ko ila fa kasi makanga kaya. A e vai fo ila le kula fongo le e vai fo ila le vaenga longa kolu kula fongo le British Citizens Act. Yeah. Every person who under this act is a New Zealand citizen or who under any enactment of for the time being in force in any country mentioned in subsection 3 of this section is a New Zealand is a citizen of that country shall by virtue of that citizenship have the status of a British subject. O le key word le lenga kalango ai le Privy Council. British subjects. Because o le formula o le mea. Nga ua avea ka kou makanga ka ngu pelkangia. O le kako laisenge nga that is our permit. E avea ka kou makanga ka ngu New Zealand. Mangkuong New Zealand. E mo i o le kau ki ka uong New Zealand le kong o Maori. Kau ke wā ai o ile lunga le head o le it's the ground. Yeah. O le lalo o pelkangia. So a mafau oila. E iai foi le argument o le kula fonga le o le whāwalu. Nga whako a whau ai le siksengi o kangaka New Zealand. Mai e o foi la i Maori. Whako a avea i la kou ma siksengi o New Zealand. Although they are indigenous people of Aotearoa. E ka kaunga ka ko wā ai espliki mea ngei. Inga ia avakula le argument ngei i ka ngaka ia wapea. Ko sa loko ka ngofi sa o afafola mai. We are so racist towards Samoan. Yeah. Because anga le aile kula fongolo le whāwalu. E le sengi New Zealand. E mangkua kasiva whāwalu. This is whaanga i le 5 kausanga whakoha umarka ua longa lua lalangi. Nga rush ako nguungi lenga i lalo i kaika inga pelkangia. E whai ia siksengi. O ngā o lo whaka umarka ua longa lua lalangi. Kele oisi ako ngu ulo a maka nga sa ili isi ako ngu e colonize. Lako ke pūlea. So I discussed this with some lawyers, Palangi lawyers, and they look at me and they say, pretty much, we doomed. Like, ole ua e ka ua mainga. E se se New Zealand. Vea kuna, e se se o kou. O kou ngaka whailong ka ngaka. Ai mangkua la asiaka. Wow. Ole e eile vaenga sa saingia New Zealand. E ka o le conventions to eliminate all racial discriminations. Sa saingia New Zealand convention. This is international conventions. Sa saingia New Zealand. El kasiva fikulua. Ai kango ngi e whaile time frame o mea ngi. Kasiva fikulua saingia New Zealand le international conventions. E lau ke whaamama lua ai. E lau ke le koe whaian kula fongo e whailong kangaka. Kasiva fiku. Kula fongo siksengi. Leanga ave eser kula fongo whāwalu. Kai mia lau a makanga whai mai pelka ngia yang New Zealand. Ole a whauai o koko kula fongo. E koke leo esem mako. Ai lela avaku ya oko. E whau e o kula fongo. Ave esele ngo pelka ngia mai kula fongo. Ko wai New Zealand. Le kula fongo la leo le fiku. Leanga pui ai foi ia kangaka inga i lalo le kula fongo le. Ole whāwalu. Fikulua, fiku. Ai o mele valulua. Mangkua la leua uma le. Wala ikiki anga ikua. Leua uma kuko kasi Samoa le ongo lua. Ele kako constitutions. Ele o iai ma se vaenga o kalangoa ai. Ele ave esenga o le aia kanga ka Samoa. Be revoke le kako right as a British subject. Ele o kalangoa le constitution na Samoa. Au le constitution na Samoa. Sa verified ma endorse ma le United Nations. O le United Nations fo isa a meia le mandate lenga pulea e pelkangia ia Samoa. So ai mawhawhaingi le time frame lo ke whai a koe. O mai lo le valulua. All of the sudden, wa ika maudun. Wai ngi kanga ka Samoa wai avel malo le kout. Ka ngofi loa whaule kula fongo ai fo e whapau whai e sia Samoa. So ai mawhawhaula le kasiva fikulua lo ke whai a koe le international conventions. There is a international human rights case e mawhainga pio de Samoa. Ave sa o le United Nations Human Rights Commissioner. O le meleang New Zealand fight. And we have been being silent for so long. We come to you e whai e sko whai unga.
Kusa pe kasi le maka e o kilo E le Human Rights Commissioner ale United Nations. E va pea. obvious mo ko kilo. O inga umang ko marli el fikulua, ai faile kula fongole le valulua, fo e ese inga o Samoa. Ai ku mawai. Ai ko mawaisi ia ko elau, niwe, o le ale ko justification New Zealand. O le mea le mali e. A o ngai nga vevela mea ngai. There will be some Samoan lawyers who will take New Zealand to the international human rights. Ea a fia ai New Zealand in terms of their trade. Wai a whapeangi la koe renegotiate ia trade agreements ang New Zealand, masainga, makungu ia le leika mawaiga. They will first go to the United Nations website and database. Pe ia ingi ngi mea ngā kua ia New Zealand violations o le human rights. A whape iai, ngō mai lo le whape New Zealand, io le alko mea ngā ko kamwhai whaakau mea mako. O susu, o meat, o fruits. Yeah. Mo ki manga o lifid ko tariffs. Inga i mawhainga ke le kupe sao ia mako. O le mo ki luka afta inga le Pasifika. O le ave foreign aid le Pasifika. Whapea mai lo mako ngulo. Oi, umang ko whaapili Pasifika ma. O le ile keisa Samoa le fai mai nga koukango fi whailonga. Ave esero la ko. O ingala, la whapea na. Ave ko oloa ingisi a kungu. Nga ai mawhawhau ingin mea Scott Morrison le sa whail vai Kamirkoviki. E whai mai a sainga i a Scott Morrison. O ke whai e fuakala Donald Trump. I whai mai Scott Morrison. Le ai we have to call the international communities. E whakaungu se inquiry, international inquiry. I le Koviki. O whesa o le virus. Ai whi ngā ua Scott Morrison. O le mea sainga ngā whai. Ma kua i ku ua sainga le trade agreements ma Australia. Ku pi kua i lungo le. Ngā vaiangi a le whako ngā rakungu. Ngā mangongi le anga ula Australia. Ka ofi palis. Mea i le whai whalawa. Ka ofi ia koale. Whei kai le au pireo ngea Australia i a Scott Morrison. O whai mai sainga. Au e ke whai mai a mako. A ngai whaare kongu loko I whare. O le ia ula. O kalangoa isi lo ia whawhainga luenga o kalangoa. And Palangi. And they said, wa e kango black mea o New Zealand. O veaku, o le ana mea lainga ko whaanganga le upo black. I mea pia whapeleanga. O veaku, o lo ke kango wai mea o New Zealand. O lo ke whaalia ku yang New Zealand. O le kaimua kaunga ko whiala mai. Whaile mea sao. O le o koe ke le laulangi pe o mea sai e fia I ku la e ka walu ele wa kalasingi mai I o wala I ki ala laulangi. Ma lelo. And informations become the new code. Ele o koe eli ko ale ngisi kaiminge yo informations ia wa whai maa wala e mawhai e nga whesokai. Whai maa wala e mawhai e nga whesu iai whainga whai unga. My colleagues were laughing and they said, you're so classic. And I said, I'm not blackmailing New Zealand. I think I'm giving New Zealand a sense of hope because future leaders in Samoa, some of them are currently made in New Zealand. And future leaders of this country, some of them will be Samoans. They are not yet here. O vea koe kaunga kou mawhawhau. E iele kai mea kuku lai mai ai isi kai kai lumanga I Samoa mangi usila. O le a o mailoa whaasa o melea. And o le a whaila ma mea ki ngā ai future generations angi usila. It's time for us to do the right thing. Wow. Wa aver vaenga nei lau submissions. Ia, o lau submissions leang whai kau. Wow. Ma tautia. O no o le taimi. Paftai lau songa loia. O le tele au taimi tate whaasoa. O le fo te whai tau atu lava I ko me nima ne saafi mai ale atu nuu. O le tele I o fi ngota fōu e maua. O le tele fo I o ai o le tai e pe o upo ale atu nuu. Madi. Ai, kalo sia. Ai maua se tau sootanga
le lei matatou tangata nei e kau mawhaia le maka upu lea. Walanga o le tate tau vai e tunga. Ia sa moa e le whape o se whaia ko se siku. E kau si i ar piko la au resi. Whaavita ia tu walanga o le uta vai kako i o kirangi. Ia no whape au ia ele ini kurupu ese ese. A le fuwa ta vai atu. E ese a le tau mawhai mai a le fono fautua ma le Pacific Leadership Forum ma le vaenga o whawhiaringa so whatasi. Ala fo i fo i le si vaenga. Io le voi e tau la mua mai le fionga ia anae manisi fo i o la tau fo i a komiti. E a lailanga o whaiaku vanga le tau walunga i le tā whaaso. A wai mongi ia e whaapea mai ia, e whaapea mai fina ngalo nisi ia. Mo ia ese a kurupu ai kasiale au ngau. Ai a me mari. Ai a warunga i mo ukango va i wale wo mo umane ango fale o kurupu umange. E ia ile mera ese. Ia. E ia ile mera ese ai. Ia haula. Mai mau e mana ia pe o vanga le te sau no ia. A o fonga mai fo ita o le nei i ngei ngi usila ngei. Ia ave ese ia le fast mal fa HRPP. Ioi, ave ese. Ai kako wo mai kasi kako wo e kasi se tiano kau ki o mai ia. Mana ia i o vanga le ngai sau ngoa ia ngei lau sunga le loia. Awangi i ma fau sisi. O ia. Awangi i ma fau wa o le fera ka ai ku melia. O le sa idinga vi inga ma le sa idinga ingoa mele la asu e melia. Ioi. Awa o la ofisili le no fai ala usunga loia no fai ala ofisili le. Ingisi o kai o mafukanga na mafutanga ia na matou feiloa. O le ofisili. Fa maka anga le se ia e si la lokonga le wa la lokonga ia le niwe. Ia maoli. Anga le se ia ngei e kama le pili le. We will ever kau ke karakala ngoa ngei mea. E fa maka kau ke koe fe punga fo irunga a kulo ma koe kasasar ka ko solfonga le ka u kuila epa ua le vanga maki. Ia. Le winga na le na no ta fai atu. Ele alo fo isa ukala o ke fai aku. Le nga o isi kai mo ke ro ko ila sunga sa uni malo ulo ko mama. O so ke ra ku ke support a fai kulo. A kasi ia fia ka ko wo ya pai a fai o ai le u fa mo po ka ko alu uma ye. Ai wala ko wo. O ka kilo. So le se hari si vaenga ma si vaenga. A o me fa ngo ai. O ngai vaenga o molo ia uma ta i tanga ta te fie ai. O le fesili la le alenga o fa ku e tau lunga na vature salangi so fina ngalo. Ai se alenga ka ko fa pea. Ai se ale ma fa inga ko mai vese me se kasi. A fa la ka ku solo uma ila lo ka ko halu ila lo a fa o fe ave lunga o sisifo o sai. Ai fa ngalo toto mai walanga ele upu moni ma upu tino o le foka o fa longo ko ile information le ile fa valu ma fik because I've always asked this question o ke fesili lava pea fa fea isi kausanga o le saude kala le privy council kanga soifua mai le kasiva lua fa marka i le kasiva fa valu po le fa iva wala so mo o you like January al fesili la ai fa fea isi kausanga nga kako saua se kau le ongo lua. Nga pule. Lefa ko a mawar kadi. Lau sunga sa uni na isau noile. O lefa ko a o mawar kadi i le fia ngi. Ele ia ve ser ka ko aia ele. Onga o le ka ke samalanga siksengi. Pa o le afangi. O le pe mika the English word is our permit to be a New Zealand citizens was be a British subject. O le British subjects, le kalango e le kula whangol kasi whawal. O le mafuanga ngā lainga le whai mai le Privy Council o ila ko uma whangau mai kaulea o kangaka New Zealand. Ngā leanga o langa wa airi kula whango. Kusa o le ko ala wha au kama le o le kakusikseng. O le kasi whawal. Ai ngā koe pui e kasi fiku. E le ia vesea. So pinga koe wha mausalia. Wha mausalia le fiku. O ingala a ewa ai ngei. Oi o le ala le mewa ve ser kasiva valulua le ia ngaka sa mo fo e fa ima valu fa kalo ka ko ai ku uai ngi we ia na mai sika ka ye le ngaka ngu ngi ele ongi kangaka fa o le fa merkula fon e ka ngo filo lang usile e suil kasiva fiku so mai la usoi o kelo palangi la fa kio
O i fo ile ka o ko fa ko ala fa au kama. O le siki sengi o kanga kapalalangi i vai kaiminga le fa au Pe mai. a loke fik. Pe a loke fik. Mai loke lola fik. Kusa langa ngo fingi usila ko le provisions sul fiku. Ai vai fo ila ya o wa melo ye ka vai fa pe fa ngale pe ai vai ngi kamba i for printing ai le provisions sul fiku ka siva fik. Sa ku uai ile aso lua fa o fe poli ka siva va lua. O le fesilila. O ko fa apili sa moa New Zealand. Ele o le fiku lenko ka ngo fingi ku le vaenga le ile kasiva fiku. Ile kasi ile kula fonga kasiva fiku. E fa ko aku o kasiva valulua. Ai nga koilo inga le ia se o le vaenga nga sulfiku. La fa mai ai. E ave se alo sixingi. Pe afa pe nga maua fa nga oi. Kau ke le inga oi ma sixingi ang yusila. Ai lo ko i sulfiku. Anga o ia ni ora ko nga ku fia fa ioi. E fai ala o kala sia ka ongo ka ngakangi makfinga luana. Ele ise sa mo e lau team. Ia. E kalangoa i mengi i o kupe ma kalangoa alo i mea oi asiaka. Nga whaifen mako fonga ngei. Ngo kang whaifa alele o submissions a whai mai. Lako kala alea. You blackmail New Zealand. Nah. I'm mailing in New Zealand. O ngau le la kouwa ai. O lewa maua kongua i ile mea. E kona ai New Zealand. Sa e ia ilo mawhau onga le kaimia e ka ua ia kia usama kalangoa ma le sunga ia se yuli pese tā tone. O le makalangoanga masi a fo ika mali i le kausanga ren kia ngei. O le whainga ola o mua pau. Vai angi awa funga le ku. Sa makalangoa ai. Nga whai mea kia o le maka upule o sikisengi o vea ku tone. Whainga o fie ia. Aua kau ke whaaporoki kinga le maka upu. Leanga ua soli ku la fongo New Zealand. Ava ai e fo ila i le mechanics o menge international law. Ai se anga lainga whaalongo le International Court of Justice i le avenga e South-Africa o isala elu le court. E yeise jurisdictions a South-Africa ia isala elu. Recently le ngau elvaenga ia South-Africa o le kali. Yes, through international law. Ai e kukuwa akasi isala elu ma Afrika. No. Anga mawhai e Afrika nga avele case e au mai e se whai unga wha masingonga. Mari. Ua soli e sala elu ia kula fongo mea kau genocide. O le ave ese la so mga ku o ai ke lango inga sala elu mpo Palestina. But I'm stick to the issue. If we fight from the point of law, ele mawhai New Zealand koe move. Because o i. O le awha apea New Zealand. O le kau ke kalangoa kau ke wha malua human rights. Ai lewa maua kongua sa moa se sea mautunu nga whai kasi wavalua. In other words, o ka seaka mamai o Samoa. Absolutely. Wai mana tua. O le mo ke wha moe moe atu lau sunga sauni. Atu wata ua fo ile sunga ia le fionga ia Se yuli. Sunga se yuli. Ia, o le sunga wha se yuli nei le si kurupu le lu te whai atua i lava. Le ua pe yelu ai tatu kurupu o ne au kilani. Anyways, toi fo imela utala i le vanga le utitau wha atua. O lea mo ke wha moe aku ia kou sunga. And this is with all the honesty o loko ke wha iaku kanga. O oe, o kako loia umalenga, o lea ua ola i lo uloto lau saunoanga. It's a legal matter. It's not a political matter. Longo winga la, e paule me mwhainga wha moe i tatou whainga maro i Samoa, o le latou wha malunga mara i oenga, ma le latou. Ai mau ke wha moe ia au kou. Tau te tutu wha atasi. Leanga o leko ke whai kaua lenga, ma vai lenga, ma pui, ma mea malawa. Ole tū la whono. Ai me se fo inisi o tamali i o loo iai lava to inga fio lava lea, o la tō tangata sue, o la tō tangata whai tau tū la whono, ma vaenga O le ala na lena whatu la tatala, e maa kou ke mo umialo tau tutu wha atasi. Ka kou ke oe avele mau lea. Awa vaila iai, o le ala akako pila akako wo au fuatu la ilfi na ngale tau te avel temini. E falling my we going as beggars. Yes. E sa ola utala no tofat. We are begging. E sa o leia o lau fo ilea vai. We negotiating. No. Yes. We have to litigate. Elena? Litigate le issue onga o le kula fongo.
e legitimate le kako issue. O ngā ua soli e ngi usila. Le kula fongo ngā whau ngi usila. Ua soli e ngi usila. Ia le la kou applications I mea kau whaavao malo. Ia ua vai la ia. A whaalongo e ngi la I sia kongu. A whaapea, ngi usila. Ai leo mai whai mai alu sia e aua ko ke so o ngā whaia Ukraine. Ave ese kou milikeli mai Ukraine. O le whai mai a sainga e whamamalu. Ma whaaka ua le a ia ka ngaka musalimi le kongo sainga. A le la ko ka Au fa fo e se sa mo. le ko kan fisi fa paki kana ko. Ia. Awa o le si fi na ngai fai. A fai la fo e se mako. Fo e mai e se ma le si awa. Absolutely. E sa lo tal. Ele fia ai la ngi Ele sila. fi ia. O le ale fia lo ngi sila inga. Mai ele ka kaunga ngingi fa kasika ko mai sia ko o Pasifika pe yo konga fiki. Ia. Onga o le issue o kako. Ai vai ngir kula fongo le fa valu fai mai o kula fongo lava e whakaua ngi sila e whakaua fo I Samoa. Sa sili aku le mo lunga o le vai e pelkangia. Ia Samoa, ngai lo Cook Islands, ko e lau mangiwe. Nga kukusa le vai ngi sila a pelkangia ia ngi sila ma Samoa. E se vai. Ole ia o fo ila e le kakau fo ila le malo Samoa. If you're going to be neutral, au mai le koulangolango. O le ua ave lau submissions o le fau o mongo kango tick le box. O ke fia apia I nomo le komiki. Mo komiki mana ia. Mai e iei fila uia ka penganga lau o nga whaasaungi. Whai ngō fia I o le whai komiki. A whaapea ko ke mawhau e le suier kula fongo. Ka kou whiloa I o I Geneva. International law no le mea. Ai a whaapea ko ke mawhau e ko ke le ka ngofi ia whakarkali kai mi ko kalngoe masainga I mea kau trade. Le lama ka ngofi whailo ia sainga. Sainga is a friend of Samoa. Nga koiloro la ia la whai kio le Fonterra. La whai kio le au farmers. La whai kio ia le au whai vaenga le whangoka. Ia o le amangongi ngei ko o loi. Pe ama ko whai ia sainga. Vai whai kio ngi usila le ko whaingo kangaka mosalemia le. No ingola atele mo susu mafu le e ba tu fa fonga. Io lungo la tu ports fo I wafu mo tu lang fa pena. E le to Italia ai io le. Ono o le taimi. E no fo ai olo au ne ngalo. Ola utala le la fa ia tu. A fa ia yengi au fa fsi le sau fsi le ye. Tu langa la vale o le vanga le. A fa apea e ia ni au fa fsi li tu langa o nisi mata upu. Fo ilele e au ngā o na whaasoa lau tele se fina ngalo tu la fono. Messenger mail tauta ia. Please, messenger mail tauta ia. Fa mole e ke mai ia personal question tu lang fa pena. O a umani vai nga. Mesi fone o vai aso taitasi. E wa umanga malia mai le sunga le li loia. O vai aso taitasi. O le am fa ia. Ia ona maua nai ma no si vanga nga upisi. Io. Ai ole maua nai va no e sumai. Ono o le tatu taimi. Ia ai mate se umanga yo ko mai fasi silanga ia ma fa ka sele ma sunga loia. La ngai la se ngai fa nei I tar fitu. A wala kilo ko I so le usa le reminder I so le boka nga. Ia ai ole. Fa te tere sa mo la fa fo mo. Ia ona ni sini o vai ngo tulanga tauna silfia. Ai me se fori o la sunga ke fia numbers. O a me se fo company ma pisi ni si fo mai la to wolo sa ilia mo le fa tala fa la wiloina ia ma fa sala lo wina ma tulanga fa pena ia e ma fai ona to sila e lungo tatu sia taia ma tulanga fa pena o le reach lea e me so to tele leo ila to o le sa or kamale lungo tatu YouTube ioi and look at how many engagements matangata le Richard Dato Pukalam ia e vai ka ko e fai ko milionga ia leo fa inga ia I le aso ma le rich ia o tulanga na o le o vaenga mo le silfia tato me se foi na tato YouTube I le fa ala wilo ino o nanga ia tawurunga ma fa so ma le sunga le iloia ile ne fiafi ile asa ili sau papakiu o le aso fa ko ngai o ko e pekre ka ko papakiu o le ainga papakiu malale o ke si fiku kai Woi. Kamalalia ia whaalilo lango so sua tu lesto na nei le address le na 3 Winsford Street Manurewa $20 a o le la po o le plate e roi marko nga yo sa e la mare o dinga wo ku mai ngin ko ko ai o le ia era faina le so mai whaalilo lango ia
e fa tau so barbecue fo le ne sto na o le ala ava au lia msunga loia ai ai langi sia maka upu one on one e ke la kula fa vesilia inga ai te tongia o le pin tato pelo ia tau runga programa te ne vanga le vai u ke ma ia u sau wa ko ko ngia ku u finga kale ku io ya ya fa tai ya io I receive it ai alo fatele mo esa mo ma fatu ya male asunga le lilo ya o le tele fa so ngore ne fia fra ila so tatu sports tera no ai mele ne fia fi asiata ya masunga loya fa so foi